Tenochica Jesucristo choterri que inatoma Marcos capítulo vanesia. Ano sutia tanaskat potchi. Tenochica Jesucristo chinochonca y marewa. Tosulukat tekararokta. Nashaharakat Isaías chinonoiki mahachka y marewa. Masaya. Tarua tahe chichi peneria mahachka. Pupure ruas pura napi rain hatin tu wayu kari ruas nai. Punta hachin sa kama. Ya paña tu no toma tu wayu koloi rospula sapa hoy konoiki owota be chuane wayu chaya isashi pa senai ma ya pa hotuma no puna chi seinyot kai ura surya haingara spula puna nunta hachin ha kamoy pula shkera hoy hatin tu no shahaka achiki para Isaías ni weta kara ka Juan chi owokti sa hoy kai senai akha na chiki marewa samoy wayu chaya isashi pa Muktakara kasunai nime nai na wayukana shire ayawa hain surya nai harasmana katara in surya spura selatin nai hatin nauria henrua taina ono kana samana nai kisnai na wokti zahonoi onu soyu watta sari nai mai suru he spushwa to makat Judea he suru he to pueblo kat Jerusalén na kuhain tenai harakat no moi marewa he wokti zahonashi na toma Juan chaya shiroktos chikal Jordán Otta Juan, kashain shinia wane setatu murut kanulia kat kameyo. Otta kasi ranch paata. Ekapu shinia kashap oura kamapa. Anu tu nomapu kal Juan semoy wayu. Antes tachirwa wane wayu aranare shiadouria. Tayakai wayu ne nohoish wanapuna in tayanuma. Sekaburashi mainia douria. Tabokti sahine hias kawin otomshia niakai ante chunai spura napin hachi humuin chinain kai mareiwa spura en hachi nia wanepia huma Hewana smatia nunta kalaka Jesús chahe Galilea he suru he tu pueblo ka Nazaret mointus chikal Jordán spura nuokti sahunai hachi natuma Juan shirokutu chikal Hewanas mano shawaran Jesus chikehe emeta shirokhe tuwinkat. Eira kashinia ipunamay. Hewana mai smatia. Erura sutusirumakat cha ipuna. Nirakala kachinain kay mareo makasain wane mowa. Sunain ashakata nunaimoy. Sapuna kalakaho wane putchi cha ipuna he sunai ma. Piachita chonkai. Aishkai tapura. Tarat shmain tayama. Aunin na Mashiach Jesus no toma chinain kay marewa isashi pamay. Chaha chinia maka pien chishki kay sinay nura kanayay no toma satanas chisiraura kay yoruha. He chae hachir Jesus es de kasahashichi que pia kat unain koy. Ora kay mahana shinia na toma wane apia irwanuma na he hana marewa. Shiasa wana asumano presa hune Juan no toma Herodes. Alejo Jesus Galilea mo isapura kuha tu anaskat putchi tenanay kat chimareo kay sinay ma. Ante pancaria chimareo kay sprenkerra gente numapu kat nananay kimahanakan. Hiawa humara surya hanghara sma huno hindanaskat putchi. Skasuru rincaria chimareo kay spuraru atawahau. Hewana sa waraitin Jesus sotpa punatu para kanulia kat Galilea. Irakalaka Simón ora ka Andrés chinwarakai. Ahuna chitu nakusin kat shirok tu para kat ska orohuri na yahime. Anashi tamatara hia. Maka orohuri hia hime. Akot choin he wayu damui persapo in tintanoiki. Makalaka Jesus namui. Naputa namos hatu nakusin kat spura ouna numa. Nunay waya Jesus mamaya katera. Ni rinho Jacob chinuchonka y Zebedeo. Ora ka Juan chinwarakai. Arreventaha chidena kusuin kaya surutu anuwakat numa chinashikai. Ena kana moshia naya no toma Jesus. Naputa kala ka chinashikai nama na nchepchie kana surutu anuwakat spura ouna numa. Nonta kala ka Jesus nama na nune kahara kana suru mo intu pueblo kanulia kat Capernaum. Jesu tukai nemera kalo una judío kana. Ekero chinia suru mo inte kirahre kat sanai. No tins na kiraha tu wayu kalirwa jaya. He ponus mai nai na wayu kana tananoi kikat. Skasyawa tinsanya kana usnai ni tau shin toma marewas pura kiraha nonoiki.
no hoy shimoya kana ina karalok tamahana kana ashawala moshia wane wayu sulu te kira hlekat kale ro shioruha suwata kala ka ho tu yoruha kale irwa nle ru kat chi wayu kai nomoy Jesus alule kai hawaya putuma Jesus pia kai chinasare wai kai ashu werahin pia watu pia sinain pia ane kushin tuma marewa amoy hatu ko ipa putuma uthana ta kawaya he nachiha kala ka horo Jesus tu yoruha kat kok tapia pui tayare hen nuli chi wayu kai suhuita kala ka ho tu yoruha ka nuli chi wayu kai sinai nuk chichahain setema sama nuwatin o tanawayu kana na pushwa pono samay nain tu nerakat sinay na asha hirai kasash kai wayu je Jesus kai heket skuai padenkir hakat anain heraira ini asuri te yoruha kariru hut kala kana noi kustuma wanasan hutui siasleru he wayu yo to mosuha na chike Jesus sain kin tu makat Galilea Nohoita kala ka Jesus suru he te kira ka nama Jacobo ora ka Juan snai no noi ni pialo moi Simon ora ka Andrés. Hat kala ka no puratu nemeshkat Simon snai ayulin setema Oshua. He achunto nasu no moi Jesus na tuma na wayukana ni yahin hatin shia na moi. Nret ka kala ka ho snai moi snai na pain sahapus puranai kalerin. Na walera kala ka tayuli kat suria. Heskanai panshia ottosushia sunan shkiri na shiyokana he motsopakai antin sawaima wayo kay ayulin he kay kaleron yoruha no naime Jesus okot chahas tu wayo ke pias kalirwa suru tu pueblo ka sut pat sokkat michkat niya hakara ka waima wayo kay ayulin tu ayois kat setema ayuli kay ines nai he no hokira kala ka yoruha sleru he waima wayo Otanachi hain tioluha kalirwa surya saasha hain chiki skasatu hain naus nang haraling niya. Hei wayaikat achihirash Jesus nang ona chamon chaya yutuling makat spurash hawanuma malewa. Otamashia Simon he na kananuma. Unushi naya sunay achahawan na chiki Jesus he nanta pananaimoy. Asuka soyo waima pupura. Namakarakanumoy. Nsokta karaka Jesus. Anaka wa unaria heya onesta chamoncha ya eminte pueblo iro chakadu prero takuha iwan chik mareo samointe wayu kaliro skashan ahutrin apurada Nuna karaka Jesus sainkin pona tumakat Galilea sanai nakuha ina chiki marewa suru pona tekira hre kaliro wayu judío chaya he sanai nuhuitirin yoruha sereru he wayu Arut kashinanai me Jesus wane wayu mayenshi setuma hatata Nasapanyo kashinia numara to Jesus nai no chonto inomoy. Muy kapchekri. Piya daya. Namoria hakarakanai Jesus chayo shikai sinai nioro inatana nanai mai sinai na painia. Tachek inspirera nai hechimbia. Namakaraka. Anachi pa ho chuayukai no horitpa ahat tendana takat. Nohota namoshia Jesus chuayukai sinai nachia hainia sinai ma nomoy. No hopku hain samay wayup chik snain teia himbia. Puna parahana emunche sacerdote que sprapi yatin teinumin te pu takat pranapin teinumin mareiwa te pumonin oktahat kalsa wanach paimbia. Makate nuru atakaranai Moisés para somaiwa. Heska hedia steha he chapia wayu snain anach paimbia sprasakain chimbia chukwa. Otta chuayukai no hoishkoktoin. No na karakasma kuhas chikitakasa ana salata kanaka. Heskastuhach painao Jesus tuayu kaleirwa. No hoy shekero te insuruma in tu pueblo kaleirwa. Makata shinia anoi pa. Yutuling makat. O tatuayu kaleirwa antas nanaima insuru he makat sposhwa. Marcos capítulo piama. Henre pa Jesus Capernaum chike he kohuyas kai apona chike chinia sanai nontich pain ni pialumoy heska sonten wayu watta sari nanai moy potusatu michkat sutuma chauhasatu michkat sapurerwa ottamoshia Jesus akahoshina noi kichimareo kai sumoy
Nanta kala kone pienchi shi wayo tolo yo no naime Jesús senay nalu hiran wane wayo ayo ishi shire niya heinia. Okta sachi okta tanachi. Heska waima intu wayo kala irwa sauro to michi. Isa sana chiki kerolo no naime Jesús. Narika ha kala kanamachi wayo kai chasrala umo intu michi kat. Spora nakaten haten serrala uhe ipuna na o Jesús. He hutata pashia nashaka tirentusui kalukot chiwayo okta sachi kai. Natuha pa Jesús sao na naula na wayo kana. Asha ha shinia no mancha yo ishkai. Tawara che taratrit pa bain harapuri. He wane na wayo kana karalok tamahana kana hana kana saakatu wayo kaleirwa. Masu nain. Araki wayo cheria kan wayo me inspire na naiki na mai maleyo. No ho sherai maleyo sinanya ainki na mai aratira sain wayo. Otta mashia Jesús. Skania watin sao ntusuluka naina karalok tamahana kana asok to shinia namoy. Hamushi mahuka hinaiki damun suru hain. He wanasma damun numunchi okta saachke. Taratrit pa bain harapuri. No ho ishutu hanya udaya kai chishpaye kai wayo senain raurain spura aratira sain harawayo. Otamasi horu itu hawe cha udaya senain raurain skadame chinumuin. Shawara Puru hapura warai tayo abia. Asha ho Jesús no manchi okta saachkai. Tamush para bia. Shawara puru hapura pona pipialo. Ashawara matish ho chiwayo kai snai na painto no urakat snai no nuinsu para tuwayo kalirwas pushwa. Ponokala kamain sain tuwayo kalirwa tashirakat snai ma. Anasha taresia mantu kasawerakat sokaitu. Tu nohot ka wera puin paranka. Namakala kasanay na wahay marewa. O uno si Jesús na chikwa sot pa mo into parakat. Heson tapaw na wayoiro watta sa alin na naimoy. O tu sinia sanay ni kirahay na ya. He sanay no unay yalahe sinapula wana wayo kanalia shilevi. Chinachong kay alfeo. Hoyotoy ere ni atale. Okot chahoy nero na manchi sa laura shikay ma. Anashtamata laibia. Namakala ka Jesús nomoy. Nashawala kala ka ho levi sinay o na noma Jesús. Siya sa chike hetia, nena ka kala ka levi waima wayo ni pialo mo sinay me wane ekawa na pura Jesús namana ni kirahin kana. Ska waima wayo ushka hakan chirwa. He na kana wayo ekushi kana. Eshi waima na kain harali kana nashi na fariseo kana. Ma kana akot chahli kana ner nomoinchi sila urashkaima. O tanakaralok tamahana na kana wayo fariseo kana nerapa Jesús na inikai na mana kain harali kana ora kana kot chahli kana ner. Mahos na naiki namoy na nikirahin kana sanay namoy. Hamus cher inka ka chekirahi kehia namana kana kain harali ma kana kot chahli kana ner. Na papa Jesús to namaka na fariseo kana namoy na nikirahin kana nosok takala kana ipahe. Wane wayo inohori ayurin nos cheuhain tot sumoy. Si cheuha kama yeka yayurin. Skahete antos te sakama wayus para achahawas chike kai kain hararin. Si rescatara en suria sainhara. No hoista antos para achahawas chike kai main harain sainamoin. So wane kai amo hashi nanikirahin kana Juan. Mushia kana fariseo kana sanay amo ha. Sunta kala kwane wayoiro no naime Jesús sanay nasakirinia sanay ma nomoy. Ama hapushi na nikirahin kana Juan, wanas ma ashahawan ma mareyu. Maya kana nikirahin kana na fariseo kana. Hamaka ho na pikirahin kana nohori kana amahan. Nsokta kala ka Jesús na ipahes na nikirahin na ya sanay skuwa ipata kasa enakat sain kay ma sanay numoy namoy. Tuyanta katsanay shkira waneka wayuse. Anas taratare sain swan nohori mohui sain wanas ma chika wayuse shkay. Nama, nohore nama hin wanasma ni nama. Akaha daige horu. Skain dai nama na tekira hin kana anas taratare nai. Aruha sama patakatara panauria shis nama. No hatsana mereka shioton le waneshi ipakururu eka hekete inspira ekekya hinaska wanashen eka raurai. Amohu ha herspusho wanasma shishihane skasusuku hawerin. Akaha hiekana. No sanay masuta hure hiya sunain te huno kat par. Wanasma huno hin te puch heket te kir hakaranan. Maya ka wane wino. Mureka suran le wane wino eka
Sashe hanahatin suru wane pata eke rauran. Espras chatta hainte pata katstum hashup. Amor ourer tu vino kat oura kat pata kat. Shitane karaka wane vino eke sashe hanahatin suru wane pata eke heketin. Soktakai nemera karo una judío kana. Awarari ha Jesus namana nikirahin kana suru wane wopu pasana impuna sanai wane yuha. He sanai waraitina nikirahin kana nasirut tapana wane aktie kanalia su trigo. Otana fariseo kana skamoya ka sain wane ayatawa tu na iraka na nikirahin kana Jesus nashi namakala kana moy Jesus. Sashin din shahakan Moises. Not sanai spura na irina kirahin kana tia soktakai wemera karo. Asokto Jesus horo namay na fariseo kana sa unoholin kain harain tena iraka na nikirahin kana nahon. Soto hainte na iraka David para smaywa wanas mamurian skaring ham namoy he namoy na ntena hutkana. Sotakai nuru atakaro Abiatar chi ragrash kai na prero na sacerdote judío kana. Ekeroch David sulumo indawahre kadmareiwa wanas mashitana intepang apnahat kat namoy mareiwa. Tepangkat nashi Moises nohot shkai samoy hating wayu eka eine. Na ekain hanaka namoywa na sacerdote judío kan. Ota David na pa intepangkat smanikain. He na pa ispush namoy nantena hutumunyo kana. He nohorishi susara inayat na irakat ntuma mareiwa. Asha hashi Jesus na chukwa. He wayus pushwa nohot sakum hoshin to mareiwa. Spra apreruan hatin sain so uskari emerawa. Eitaus te kaikat spra harourin hatin samoy wayu. Tayakai chishpaya kai wayu. Tayaragrash ka sao te kai shemera karo wayu. Heska hetia nohorishi kain haraina te kirhin kana sarin hetenain rakan. Marcos capítulo aponoin. So wane kai. Ekerot Jesus na chikwa sulumo intekira hulekat. Eha chikara kana pura wane wayu hosoa hapuchi. Hena fariseo kanas kana ape iniki Jesus. Kara kamainain na pura molekania hule soutakai emerana kalou. Shire kain harainias kaniatain soutakai emerana kalou snainia hun wane wayu. Namoy hanay sumoy wayu otta Jesus. Shawara yara pasana iminsanain de wayu kaliro. Numakala kanamoy chuwayu hosoa hapuchi kai. Namakala ka ho Jesus namoy na fariseo kana. Sahin tin shahakan Moises. Kasanakas pura wairin tin soutakai emerana kalou. Anas mereka wain le tekaseka yanain, syata paekai mohun. Anas mereka wain mahari wayu suri okta, syata pa anain waktu lesain. Koktu shine na ya nuria. Nira ka kalaka Jesus namay na wayu kana iruana pushwa sanay hashichi niya namoy. Mahuso nain Jesus kamanaw hiya inaya na noiki. Namakalaka horo namoy hosoa hapo chikai. Puasta de bhapkat. Hes kanain rikpainta numaka numoy, anale ikpato na hapkat, o tana fariseo kana, noho inaha kalakana naimi na namahana kana Herodes na inamahirain nama. Kasawain rihat kaspal wakti rihat inain. Nuna kalaka Jesus naman nikirahin kana surya tuwayo kalirwasot pamain parakat, o tawayo watta salin suluhe tumakat Galilea, o ushkahasa no chirwa. Hes kasapoit pan wayu wainman na chiki Jesus na inain rin kasanas anto sa holo no naimay suluhe tumakat Judea, suluhe tu pueblo kal Jerusalén, o raka suluhe tumakat Idumea. Anto shina chahe wali kana wimpo maisao hetus chikal Jordan, o raka suluhe tumakat pehekat sanain tu pueblo kal Irwatiro, o raka Sidon. Skawaiman tu wayu kalirwa nuruwatan Jesus na nikirahin kanas pura yapain hatoin waneanuwa no pura surya surain hirainia. Skasapoy na chiki Jesus na niyahin wayu waima. Arut kas horo tu wayu kalirwa eka ayurin snanchenta wain pura speti niya shire anansya no tuma. Oto tu wayu kaleros kalirwa yoluha. Shirapa Jesus wachira kalaka numara tu maisnay suatin na istuma tu yoluha kalirwa. Pia nchong kay chimaleyo kay. O tanachi han shiairwa surya su waraka hoy na chiki sanken wayo. Hes chiki hetia o no Jesus sa upuna wane namuna sunay nena kina wayo na cheka kanas pulerwa na mai.
Henarut ka pananay minane ka imporo piang mina kahe. Ni ta karakaho na nuria alua tau shimonoi. Skanulua ta hanay naya sanay akuha nunay kismoy wayu. Tapeng laura horo humoy spura ayura yoruha sereru he wayu. Numakaraka namoy. Anu nanuria na poro kana piang wayu aneko shikana notoma. Simón, cheitana que anuria Pedro y notoma Jesús. Jacobo numa Juan ni Choni Zebedeo. Nanita cananuria Boanerges. Hetananuria kat sotura Juya Marud. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo Chinichon que Alfeo, Tadeo, Simón Guane, Nout kana Wayu kana Canaria kana Celote, Judas Iscariote, Chiapo y Hachikainiki Jesús. Shiasa sachike hetia ekerot Jesús namana nikirahin kana surume wane mich. Skotchaha karakas chikwa wane wayu watta sali nunaimoy. Kapure karakanamoy ne kain sa uhet wayu kaleirwa. Shiasa natuha panao Jesús na napush kana na 80 isumoin tu wayu kaleirwa nunay. Nasa havenia yalehe. Man kachainia. Namahira karaka. O tanakaralok tamahana kana anta kana Jerusalén he. Ashaha hirashi naya sunay ma. Skania bet sawu chisuraura ka yoruha inama pura karakani spura yura yoruha. Nena hakaraka Jesús tu ayu kaleirwa nanay mo ispula nikirahan hanay nayas kaskua ipatakasa enakat sain kaima. Amakwait patspura nahita hirain hechine satanas namoiwa chisuraura ka yoruha. Mulika sutka hirare wane wayu irua. Ahara ha hirawe nanaya. Hemrika seruhare wane wayusma despushkat paunuwer. Akaha satanas mereka nuhuitir hete yoruha kaleiro sanay nutkai sama. Oda wechne suri aru atawa. Nohotspura asaha na inkororo wane wayu ekai katsin. Aru asa mereka nuntere wane karuarai nunaimi ekai katsin rei mainuria. Ayamuresh wayu ka intuma. He aru huner tunkororo ka numanhe. Akaha dayakaiha. Ska niamurich paindatuma chisuraurashka yoruha. Toun 31 yoruha. Shima imendadamakat horu humuin. Espra srati nisain harawayu suriantum mareiwa. Haitake mohuin sinaikinami mareiwa. Espra srati nisuria tiaya. Akaha samarikaniare chinain kai mareiwa mohuin amoin putchi. Muiri nohori arati nisuria tumakat. No solo he no ler ma pena. Masana nai que Jesús muito ayu kaliruaska. Yoruha ane. Namo inakaralok tamahana kana no moin chinain kai maleiwa chiniura kai aka yoruha. Santa tara karaka horo tunikal Jesús namana nimuria yukana. Atapa hushinaya yala anoipa asanay nena kirinias kanasha hawei noma. Napin na karaka Jesús tumatu wattakat salin wayu hoyota kana nuutpa. Na to bit karano pa aur kana pora yukan asha haveshimma. Asok to shi Jesús. Takuher horu humuin hararin tutein oura ka hararin na dawara yu. He numa karaka namoy na wayu kana na pushwa sanay nira kai namoy na wayu hoyota kana nuutpa. Tu wayu tekat he na wayu tawara yu kana. Tamuin hana kanamuin. Na yana ekai na irin wane pitunuru atakarananchi mariwa kai. Macanairua. Marcos capítulo 20. Ottoshi Jesús nai ekiraha na chikwa sotpa to parakat. Siasas kawattan sarin tuwayu okot chaha kaliru na naimoy. No to kala kasuru wane anuwa sanay no kalain spura ekiraha yalehe shiroke to parakat. Ekira hinias na inkasa waimas kaskwai patakasa nahu na katsain kaimas na inamoy namoy na wayu kana. Ha padanoiki. Eta shwane wayu apuna he. O unush suru muinte ninyu hasekat. Sanaini hina inte nuwawikat. Es waye hitu katsuru wapu. Ere shkein shauchi. Ese hitu katsaka ipashira. Ere arura imma. Asota msuhasha. Mayan he arura indamakat. Shesa susotopa. Huruma atastamata kaikat. Skarura indamakat. Sprado sururak. Esse hitu katsaka trepara mohui queimus. Chessa sota para mohui kas chukwa. Eweni rasmado punahutkat. Oktamusia de punahutkat tondo mohui kat sama machões tu. Aru sawane wauyekat.
Egitus, Sao Manas, Azotus, Emioras nain watain sarins choin. Ese kai suhuitirin apunin kis chon senain hewanesia sou. Ese kai suhuitirin aipiruas kis chon senain hewaneya. Ese kai suhuitirin porosh kis chon senain hewaneya. Siasa ketta pananay ki Jesus namakalakanamoi. Chie kai inshate indanaike. Anas hurihore nain spura niawatain ten saudo de kirhakalanai. Hewana suma numoi wan Jesus. Asakin na sinatama na poroka na piyamay ni kirahay hewane wayuiro numaha na sanay. Hamalo rin ni kirahay pakat anains kaskuay patakasa enaha na katsain kay ma. Nsok takalaka Jesus namoy. Nohot sa tuhaning au paras chikung kway pamareiwas ng aruatawa. O tamashiya horu, o tich paniyas na iniyat ten siya humuin hiyak na tekirahin ka na. O tanawane wayu ka na irwa. E kanashi na yane skaskway patakasa enaha na katsain kay ma. Spurhat tashkerahin tintanunay kat chimareiwa kay akahana kat paras na ima. Hay tatatayr may napin o tanerin nohot tatarer nayawa tingaw. Nohoishi naya anouhen tanay spura taratirin hatinain hara noulia. Musununay kumareiwa. Namakalaka Jesus namoy. Tekirahin pahiyas na wanekasa skaskway patagasa nahna katsain kaima. Sa unohorin hiyawa tayain aw tutakahait pakat hamuin. Hamakway parer hiyawa ting aw murikasyare. Takway painte sanay ngekiraha hiya dachikwaya. Chiapanahay kay nianiyawa se kaya chiakahay kay nanay kimareiwa sain kaima. Tewauya hito kasulu wapo. Shanakway panawayo kay naapine nanay kimareiwa. Akat sa sutana mata inte putchkat nauria ntama satanas surya nanau hainsanay. Hito kat sa akay pashira. Shanakway panawayo kay naapais matarata imainain tananay kimareiwa akahna kan namuin. Mushiya kanayasain tapunahat huruha mata kats ka nanau haine motso. Siya sanera pamuria sanay hete nanourakat oura mushiya na yasuria nouha. Hete hito kat sa kae trepara mohui keimuses. Siya nakuay panawayo kay napa inanay kimareiwa. Akat sa maragre reinay naya. Sanay anouha skahe shapay nay sao te katinhat katuma nou. Sao te aratet kat mapena. Heskahe kachiru ay mainay washir. Tunohot kat karu intarata. O tatuwaw yehito kat sao manas. Chanakway panawayo apa kananunay kimareiwa. Sma no isuma. Como ismay namoy na wayu kana. Ay rakasanas. Makatapunahot kat sao kat manas. Makaeka isuhoy tering apuna inshkis chom. Sanay hewanesia sou. Eka isuhoy tering ay piro shkis chom sanay hewaneya. Kay suhoy tiring porosh kis chon sanay hewaneya. Namakalaka Jesus namoy. Halas eitani wanerusa shpehanere. Eitanas chesupuna ushu. Noho. Eitanas eres pure rusa. Spura sunaka inhetinkasas pushwa. Murekasonu honore wanekasa. Ewe teres chukwa. Musayakatan chika chimareiwa kay. Haitay nohoni akuhna imparas may wayu sain kay makats pushwa. Akuhner horu sumuin. Chie kay inshatta indanaiki. Anas hurhure nain spura niawata intinsao to tekir hakaranain. Ayata siya asya hain Jesus namas nain namoy namoy. Anas siya murika hain sanain te putch hapakat. Murika hurhure hain te shiman kat tekir hakaranain hiya. Hiya wate rao to tamoy hatkat hamoy mapena. Chiwayo kay hurhui nain te shiman kat ekirahna karanay niya. Ekirahna chinia somoy. Akas che kay nohorin kasahat te inomoy te shiman kat asutaner nuria te ekirahna karanay niya para. Asya hashi horo sumoy to wattakat saling wayo. Hamusay humintun kway pakat mareiwas nang aruwatawa. Tunuruwataya kan mareiwa musakasay skway pawane yuha. Empunahin wanewayu suru. Hechapunahin ke wanas mana atapahin. Haitay chatunkoin.
Maya katele no. Asotu siane no hono tempena hinkat. Hemureu sosyaya sanay nohorin. Netuhain sao hamakwak parin. Ewe teshia semuiwa. Sureru hemma. Asotus parahana tespanakat. Ewe tamasia tesesikas chikihe. Hes chiki tesesikat kachong usia. Ora ka hakutapate punahutkat. Ashanas skaketay panskarias pura akot chahuna. Namakala ka Jesus namoy. Hamusay humuintun kuay pakat mareiwa sanay aruatawa. Hamer tanay kuhumuy mulekatekira herehia sanay ska skuay patakasay nahna katsain kaima. Tunruatae kat mareiwa musakasay skuay pase te mostaza munakat. Mayain he ho uche chay manshia wanasma spunahunay. Asotus tuma wanesuria mio. Musian kuay pa mareiwa sanay aruatawa. Mayain he parit choy wayo anauhas horu. Waimer so wena wanekai. Masana naik ke Jesus semoy tuwayo kalirwa sanay akiraha. Malekashiyawa telesao tunomakat semoy. Ayat shenia akiraha isomoy. Tunikiraha kalakat tuwayo kalirwa. Sias kaskuwa ipatakasa enahunakat sain keima. O tanomoy wa namana nikirahain kana nakuhain kasay. Kaya wa sain tunashaha kalachiki. Hemot sa pakaisaw kay katiya sanay en Jesus yasuluto anuwakat. Anashi wa unure wanemo isa atat barakat. Namakala ka Jesus namoy nanikirahain kana. O otoshi nanikirahain kana Jesus suluto anuwakat ere niya hoyote inapulas pula o una suluto anuwakat surya tuwattakat saling wayu. O unusuwan anuwairwa nuchirwa. Hesamairu waraitin tu anuwakat shirokpuna tu paraka na tuma nanikirahain kana. Antam siya ho wane waway na naimis na si otoing pala sulumo into anuwakat. Otam siya Jesus atong kusishina lo to anuwakat sa wane ki pala narut ka kalakanekirahain kana na naimi. Ekirahay karep chihira mara oktu shita waya hamushin hori kapkaling heng waya surya winsirin. Namakalakanamoy. Nasyawala kalaka Jesus na inechiyahain tu wawaykat. Imata pia. Ehimala mo siya ho tiya sa tumanonoyki. Numakala ka Jesus na mo'y nanikirahain ka na. Hamushi mot kahi. Hamushi nohori ka hunauhin para sa nain totte rin hanay hiya surya tu wawayka. Ono kala ka may na nanikirahain ka na sa nain namoy. Atak. Aray ke wayu kaji. Kache kaya mo'y waway. Ora ka da parakan. Marcos kapitulo haray. Antes horo tu anuwa kalu ko Jesus namana nikirahain kana wanemo isa ataparaka ere ke pien wane wayuirwa kanuria husu gadareno. Nshaka tapa Jesus ruhe tanuwa kat eha chinapura wane wayu kale ru shioruha. Antes shinanaime isa kahe tamoyu kaleirwa. Ke pia shiniasa akatu amoyu kat. Haitai chikaponya tuma nias kakalenas na inutuna ourakas na inusa. Napura hapon. Isa shiniachika shire nutang isapura kapoini atuma. Waray mapo shiniasa way heso kay sa akapna moyo heso pna uchis na inuwatoy hesanay nakashala intentakat skaypa. Siyasa ni raywa ya Jesus kayatahe awata shiniya na panapasan wachiran yanumula tumoy. O tamo siya Jesus. Huy tanuria. Numahamoy rin tiyoluhakat. Emetuts ho sanay katioluhakan lero kat chiwayukay. Jesusu! Nchonkai yamareiwa, miyoshikai mai. Amoy hatu takuway paputuma. Anaka pangsa le punuy kit para mareiwa spura noruy hatuy terrin tamori ala putuma. Chonta kalakamay numoy. Saich penelia. Numakalaka Jesus sumoy. Watasali monushi waya. Sumakalaka numoy Jesus. Achontos may ho tialuha kaloirwa. No puhutin waya yahe watamoy. Hatwane puro koirwa waima kahay makatosa sa wane namuna. Nachontay may nayoluha ka na namoy Jesus. Anaka mulika puhutuli waya sile rumuntia pulak karirwa. Una humare. Namakala ka Jesus namoy. Ahoy tamasaha to yoluha karirwa nulero he chuayuka ispula shikero rin sile rumuntia pulak karirwa. Hatha maaka piyama mir pulak. Apantaha yang masusa uhetu namuna kat shiroko mente palakat. Owot kalakashias pushwa. Narule hli kana tepuruk kalirwa.
apan taha shinaya sulu mointo pueblo kat he sain kin mas na akuha chikta alatakat o tanawayo apa kananay ki sulu tu pueblo kat o uno shinaya nanay mo Jesus henanta pananay mo ne rinchu wayo kay hoy tinaulia chikay oruha nen kashen chipainia o tanoholi chipay mamainay sanan hoyote inuot pa Jesus e moroho shinaya ne rapania o tanawayo hanakanawanas mania hanan chuwayo kay nakaha chikichinia somointo antos kalirwa hes chikite puluk kalirwa he nawayo kadareno kana nachunten mai numai Jesus pura no unoi hachin sulu he tiamakat he wanasma no to Jesus sulu mintanuwa kas pura leha Galilea moi arut kash ho chahoy tinaulia chikayoruhana naimai shire no unei noma o tamashia Jesus nioktin chikin nomai hachinia sanai nomoi anash pare repchukka pipiaro mai sanai min de push kaliro sanai kuhin chikit ka sanas nai rit pakachimari kai mun sanai nimuria himbia o no shoch wayo kai sulu puna tumma kanaria kat Decapolis sanai akha samai wayo sposhwas chikit ka sa anas nai rit paka Jesus nomoi he ponos mai sain tu wayo kaliro tanakha kat namoi Siya sama pa ale si Jesus no chikwa wane mai sa atatu parakat he chamon chaya out kaha suwayo watta sali nanay mai sot pa para nun takala ka wane wayo kanalia si Jairo wane laura sulutu ekirahule kat judío kalirwa he ni rapa Jesus no sapanyo kashinia no morato mai sanay no chonto no mai kaspushwa nai sanay no moi Kalin daya popura amot so no sante ta chonkot sto wane ayuru tate haur mereka punules nai misapi tante pahap senai kate rogs chikwa no una cara ka Jesus numa wana asma waraiten Jesus ni pialo me Jairo chentawa suwayo watta sali nanai he saka tuwayo kalirwa hatuane hier ayoisu poroiru piame hoya amura isha samoi murias mai sain setama tayoli kat ahara ha seto sonnet sekat so unai tottor nohots anayais natuma haitair erahane setama tottor waima isa sianet na chikita yoli kat setama tuhai nao Jesus nai na tuhai iya hawayu amoro irasa shiasa akahe tuwayo kalirwa nanai mais pura spette na shen Mereka tepet turene son shen anetaya mapo sain serero hespetta pasia anaipa nohoripa amora isha somoi tuhai pa usma anaipa shias kasawaran sain serero no tuhama taur Jesus nai niya hujpen wane wayu ahuno na hashinia sanai harepetta kadashen sanai namai sumain tuwayo kaliro watta katsari hamush harepetta tashen maka watta sasarin wayu chenta wakat punai namakala kana nekira hain kana namoi masata hosai ho Jesus nai eira kawas moin tuwayo kaliro shire ni rein tuwayo epetta kana shen setelah pasau tu hiat katukasa anas aratik pakat sumoy serut ka kalakananay mi Jesus mamomolos nai sasapanyok kan siya numara tomoy sekaha kalakanamay sinay siya epet tintinasyen ka sinay anay pan siya natuma namakala ka Jesus sumoy ni waira anait papias kapunaw haindanay anas punore sinay anay pan muiri anohori muria imbiastonda yurikat wana semana shahain Jesus ma tuhiyet kat santa kala ka hawane wayoiro ne pialu he hat Jairo chilaurash kai suru te kirahlekat sanai namoy okte tutup chonkat pura suria pena hanche kirahik hotta Jesus no hot sahama hatin namoy ta kuhana kana tumana wayokana namakala ka namoy Jairo no ho pio hayan puno hane danais para anai hatin dup chongkot Niok takala ka Jesus sepurerwa so unoy hatin tuwayo kalirwa numa. Na una kana numa na yane na ni kirahin kana. Pedro, Jacobo o ka Juan chinuwala kay Jacobo. Siya sanon pa Jesus ni pialo me Jairo. Eso ane wayoirwa awate imainshi iralo usali tuhintukot. He ni kero lo pa sulu minto michka. No hiarahin. Tuhintot ka no hot soktuin. Atungkos ne. Namakala ka Jesus moy. O tatuwayo kolo irwa sasiraha kalakano ka Jesus tumat numakat. Nuhoy tira kalaka Jesus anoy pama ispushwa tuwayo kalirwa. Nayane ekero takanatuma ema intumalia shikat
Chishikai oulakateshikat. Henanikiranhinkana ehanakana noma. Napa kalakatehintutkat. Skasahapu senai nomoy sumoy. Talita kumi. Hetaputchikat. Tache. Chihiramara. Mushtayamuñ. Malut. Ashawala masia tehintutkas maswara irai. Muit kaporo piam huyasuyase. Ponosoma isain tuwayu kalirwa tushirakat. Otta Jesus no chontaleña sapono inhatenyekuru sumoin tehintutkat. Heni taleñ na purero na wayu kanas na inoholin hatin na waraka hois chikisainken wayu. Marcos capítulo 8. Nuna kalaka Jesús yala heyala namana nikirahin kana emo en tu pueblo chirenia tepichiwaya. Jesús tukai nemera kalo una judío kana otushinia snain ekiraha sulutu ekirahurekat. Araiche que kika tumachi. Haraiche he purashka tumas purain ratin tihakata purero mariwa no maiwa. Masawayo waimas kaponois maisain tenumakal Jesús. Ottawaneirwa noho ishi kasaha chinia namoin. Asaki hirawai mushi. Watuha chinia snai nianchi ayatai kaismatapur. Hewerrahi Maria tunikat. Oraka Jacobo, José, Judas, he Simón, nanimuria yuka. Otananshunukana kepiashi yaya sulutu pueblo kat wanawama. Nomakalaka Jesús namoy. Tamoshi balhia. Munkanantale wanenanukima chimareiwa. No main pamin. Mohute chinestondo wayu kariru. Estondo mpush kariru. Moshi namois ka mohute ni anatoma. Hetumanaura kananay na wayu kana chaya. Sutaurin tekasa anasuna rekat Jesús. Tunutuha kalapurero amareiwa nomoiwa. Wanesiane ni tai na hapus na wayu palit chans pura anay hatin natuma. He ainkus may na Jesús kamanaula na wayu kana chaya. Siasa chiki hetia o no si Jesús sulupo na tu pueblo katspushwas na ekiraha. Nena kakalakana aluatau shi kana poroshi kana piyamo isna inuhutin na ya. Piyama walin spura kuhat no chikat. Napin laura wa namoy spura huitra yoluha suria wayu. Nomakalaka Jesús namoy. No hruhin hushen. Himia, hukapatets, hehunets. Vanesiane hru herin uno hushepu hia. No hruhin suara ata husapats. Hesuara ata hushen. Shesa wanasma huntin surumui wane pueblo. No horintu hira tindamich junta kararu barajana. Hemrika no horire kapura en años y asuru wane pueblo. Heshioktonore de butch hekuhin hat katsamun. Hunama tasuria snai ho tohoin te makat snai he hui humachik. Shiawase hemuin. No hot suasirit pan eka imano hunyem. Aresaine. No una caraca hona poroshi kana piama insulupo na tu pueblo katspushwa snai nakuhain na chiki Cristo sumay wayu. Shire shiawa hain hatin suria sainhala. No hoitine waima yoluha suri wayu he anasa suri ayuri tu wayu oyotona kal au seitana tuma. Otamashia Herodes chiselaura shikaima napa chiki Jesús kawatai paina chiki sainka ima masasanaki wane wayu no chiki. Chi Jesús kayanuria nia yane nain wa muy huang chawok tisahika. Asoira ta sera nain chiki he okta. Mushi hese purashi nias pura ain ratakasa. Ntahaka purero mariwa no moiwa. Shasas kuhara waneirwa. Niata Elías. Otta sanaki waneya. Niata wane nunikumach. Mareiwa makana nunikumahana namaiwahanakana. Shiasa na papa Herodes tia mahata sonai. Nia chera Juan chidashotira kaintanur. Soy rachinañera. Hene chico Juan wanasmanu tine ain para musumaya. Hatta wanehier canarias Herodías. Tunuwayu se kal Herodes. Nuwayu se para pelife chinomoria kai. Shiasa namapu kalaka Juan nomoy Herodes. No sanay no para mareiwa puayu se intuhier nuwayu se kat para chimuria kai. Hesau hetia ataulin na si Juan na Tomas manapure sahin. Shiasa Herodías sutire ainchi man Juan. Ska ukten sain nai. Akai saisais chikis kaniok tahain samoy Herodes. Kohut shiman Juan na Tomas kanatuhain saus nain na irintunluata kalanay mareiwa
Hesanay na katan na tumas pula ni atay na moy. Kehia po sa namoy na naiki, mayay he moy yaga kapure kay siya na moy. Santa kalakahawa ne kay ananawas sain sa moy Herodias pula suutirin hating nay Juan. Hatta hawane mira na tuma Herodes suut pula ni kerahin huya. Nena hira kalakasanain to mira kana laura yoshi kana. Ora kana selaura shi kana sururat. Ora kana selaura shi kana tumakat Galilea. Heskero patos chonka Herodias na yon no hosu para tu wayu kalirwa. Tarato sumainay Herodes henapushwa na wayu kana. Namakalakaho Herodes sumainto mahayot kal. Damos para pia, no para nairwa. Puchonta kay rekapan. Mureka puchekar cerro punatuma, tarua takaru, pumunyer. Suhoy takalakata mahayot kasanay minto shikat sanay asakira. Kasache he para tachunta kanamuñ. Sosok takalakata shikat sumoy. Chunta numuy tunikika Juan chawok tisahushka. Ale hamusia tumahayot kananayme Herodes na sumoy namoy. Punti ramata tamuñ sulu wane purata tunkika Juan chawok tisahikay. Mohokalaka maynay Herodes tomatos chuntakat. Siya sa sao bangsay painunay kisumay supara tuwayo kalirwa. Nay rey hatutos chuntakan namoy. Numakalaka namoy wane sururat. Ponan nay may Juan, chipresoshkay. Shot Taiwan nuru. O una masya chisururat kay emoy takat set kaspala nay rey hatentaru watanakal anay niya. Nuntit kalakatoniki kat chimuria shi kay suluwane puratas nay napoy siya sumointus chong kay Herodias. Chikaha kalakasya sumointus shikat. O tamasya na nikirahan ka na Juan na tuha pasaw no tunay ain anto shi naya sanay asaha chimuria shi kay spala na itain sulu umoy wane wovira. Alejo shi hona luata ushkana poroshi kana piyamay nanay may Jesus. Sanay nakahay na may chikita kasana irakat. Hes chikita nakiraha karanay sa inking ma. Hes kasonta paya sumoy wayo wayma nanay may Jesus. Namana nikirahan kana. Hes kamuhuno ay namoy emerawa o tekawa. Moshi Jesus namoy. Ho ya tamay wah ya chamuñ ere yuturin makat. Por hemeran hanay. No to koloko namoy wasulu wane anuwa sanay no unoy chamoy emoy reyuturin makat. Siya sa tuwatakat may saling wayo sutuha panao Jesus hena nikirahan ka na sanay no unoy o uno susulu heto pueblo kalirwas pushwa. Wana ho si saman antay na pulerwa Jesus. Wana saman siya katay Jesus sulu heto anuwakat ni rinto wayo watakat sali. Namori hakalakasiyas ka warakatay makasay anner kay memeketsen. Nukta kalakasanay ekiraha siya sanay kasawayma. Siya sa amot sa bakaykat. Narut ka kalakanan ekirahan ka na nanay mo sanay namoy namoy. Ikirahoy kare. Yo to ismain to makan. He arut suspura shpiyo hain. Anas malika buhutare irwa. So unay wasuru moy. To pueblo kare irwa. He sain kin shpiya wayo. Nayara hay watu nekuin hatkan. Nusok takalaka Jesus namoy. Ha pahiya kana nekuin. Namakalaka namoy. Puchekun spurerua wayara huntu watakat sali ekun napura. Haitayak he pali ruari nekuin. Nohorera setay nakasuhut siatay wayu so mekisat kashi. Herapang kahumana. Hirha pagtahay wasao. Namakalaka Jesus. Harais pang hepiamas ne hime así hushe karwama. Namakalaka natuha pasao. Anaka hik kale redoyu kalirosao taramakat. Sanain katata warinaya. Namakalaka Jesus namoy na nikirahan kana. Naikalaka na wayu kana sanain haray warin he poro warin shiki. Napakalaka ho Jesus tu harais kat pang he tupiamas kahime. Nirka kalaka ipuna may sanay napoy analu numoy malewa sao. Nasya na hakalaka ho to pangkats planotto na ho intinanekirahin ka na skatuwayo kalirwa. Akata ho skuay patupiyamas kalihime na tumaya. Ikushi na pushwareya he mirashi sanay he. He stike he okot chahan sa na putalaka na tumananekirahin ka na. Maakaporo piyamoy katoy. Ehana maka haray mi tolo yu sa akatuwayo kalirwas pushwa. Siya sa mapas chike hetia, nuhutoy Jesus na nikirahin kanaspula no unoy hanay na pulerwa.
No to ka suru tu anuwakat snai no unui na muiwa no purerwa wane mai sa atatu parakat. Moin tu pueblo kanuriakat Betsaida. Sumain ru no putain Jesus pura tu wayu kaleirwa. Siya sa chike no putain spura. O uno si Jesus no muiwa sa umoy wane namuna supura asha hawa no ma maleiwa. He mot sapa kai. Shinia no muiwa sa tu namunakat. Hotta masia tu anuwa kalu kana nikira hinkana. Watta siya surya tu makat. Nirakala kana nikira hinkana chaya pasana insnain tu parakat. Sanay maria inaya sanay apara inkahas kakat sain tu hok taik kana panapa. Siya sama akaewa ikat. O uno si Jesus nanay minanikira hinkana sanay waray tinia so opona tu parakat. Arato si Jesus suut pona tu anuwakat. Siya sana rapa Jesus sanay waray tinia so opona tu parakat. Penhas kasawapurane. Namakarakas nay na wating isma moro, siya matu nerakat. Nusok tama takaraka Jesus namoy. No morin hiya, ichecharahain, daya karing. Namakaraka namoy. No to karaka suru mo into anuwa ka nanay minanikirahain ka na. He himara mo siya to hok taikat. Pono karaka may nay nanikirahain ka na to kasa nerakat. O tanohori ilianayawa ti au tanikirahe kalanay Jesus wana asma nikiring tuwayo kalirwapang skahe nohori huruhay nay hamaru urintiya. He nanta pawane mo isa atatu parakat. Anto shinaya suru mo wane makanarias Genesaret. Nasya walet kalakatu anuwakat sot pa mo into parakat chaya. Siya sana siya katapasuru he tu anuwakat. Ayawat na Jesus tumatuwayo kalirwa ke piyakat chaya. Suwata kalakasain ko impanatumakat sanay. Santiring wayo eka yolin sao suhule hiya nanay me Jesus panale niya. Henaitain tayo iskalirwa panale no onoin suru panatu pueblo kalirwa. He sain ko impanatumakat. He na chunto inumoy Jesus si resya inepet ine na yo isi kanasot na siya. Anakalaka no tumana pushwaya na eka inepette na siya. Marcos capítulo 14. Anto shinaut ko na fariseo kana ora kana karalok tamahan kana chahe Jerusalem he. Moy Jesus. Akot chaha shinaya sapura arut kawano naimoy. Skane napo inanikirahain kana Jesus na tumas na ekawas mamolohoy na hapos. Skasyan uren hatin atumas kuway pawayo no para maleiwa na ashin. Ora kana kuway pa na fariseo kana he na wayo judío kana pushwa. Moleka nohorle nolohoy na hapos pura uren hatin na kuway pa no para maleiwa. Nohori shinaya ekun. Siya na kuway pa na natushino kana irwa na pulerwa. Tuekuro na yalahakan metkaruru. Moleka nohorle nolohoy siya. Nohot sunekun. He na iring waima na kuway pa na natushino kana na pulerwa. Maaka nolohoy ita. Amochi. Wushu. Ora kaineina separa. Namakalaka ho na fariseo kana ora kana karalok tamahana kana nomoy Jesus. Hamushi na kirahin kana mono inka na yasama te kirahin na puka na waya na tuma na watoshi no kana. Nohori karaka no rohoi na haps pura eka. Maka waya kana spura uren hati na kuwaj panu para mareiwa. Nosok takaraka Jesus namoy. Arayo kana chemai hiya. Lotus mainanay Isaías huchiki. Chinunay kimachkay mareiwa sanay numuin maya. Kohuto ya ested natuma na wayu kanas kananoy kine. Nohot tapha kohuto inday natumas kas pushwanain. Tenamapu katsay na wahin dayanashin. Nohot kasain sama indamoin. Henekirahin wayus na input chinare eru he hatane. Nohot nekirahanain te daru atakaranain. Musnunoy kimareiwa. Hiok te intenuru atakaranay mareiwa. Por hono te ismata shkira pa karanain wayu. Moshi Jesus namoy. Hamakarakashia kane hain rentenekira pa karanain hiana hutushkana. Nohot tap hashian hono yamato nuru atakaranay mareiwa. Soto hain snain huru atana intung Moises snain kohuto inchin hutuma hushi ora kahi. Hechieka yerling wayumu inumuin shi ora kasumuin ni oktin na hachainia. Otasashin de nekirha pekanay na hutushkana. Eshi ispura namay na wayo kana namay na kachoin kananaya.
no horen hiya tasur hinyamui horu skatapit panshanamui mareiwa heska hedia huana hai patanuru ata karanai mareiwa stama he hunuis chiro tenekir hapo karanai na hutushkana hewain makasahai re kai muya katia no ne kuin Jesus na chikuana watta karanali wayo no nai mais nai no moi na moi hapa humara danai ke pushwa hiawa taiwa sauda tekir he karanai hia no hot sosien yarutin atumas kuai pawane wayu no para mareiwa tekasa ekerot kat sana kurupuna shayarutta katumas kuai pano para mareiwa te putchi mohurut ahoy takat sana kuru he tekasa mohus sain rakat cheka inshaten danai anas huru nai sprania waten sauda tekir ha karanai Shia sanuna pa Jesus surya tu watta kasalin wayu ekerot chinia suru men wanemichi nasakira kalakania na nikira hain kana sanai hamalo orentena ku hait pakala chiki sumain tu wayu kala irwa nasok takala ka Jesus na pahe no horiuta ya hiya watin auto tekira karanai hiya kanaya tamushi para hiya chukwa te kerotakat suru pnasan kone wayu Serero muy hatanes na shiura chukwa surya. No hot siarutin nkwai pano para marei bastama. Ska no horishkero in surumo in the nankat. Stoma tunumakal Jesus. Stuhai pa awayus na anay no uro marei wate kut katspushwa spuraikuna. Ayat siya Jesus ashahay namoy. Te putchi mohuru da huita katsuru prahanak. Hetaga samohus hai rakat. Shayarutta katuma hukwai pano para mareiwa. Hemrika yarutta le nai wane wayu. Kachirwas nai wane piaga samohus. Makarua hira wakwai pas ma wayu hier. Otawane hier. No wane toro. Makaruaha. Makokta sain wayu. Maka amak hawas ma wayu nohot kan no wayu sen. Otanohoi kaisu wayu sen. Maka kachiru anyo washir. Maka kananyo ain wayu. Maka kuharawa, maka yaruta años mahieyu, maka kachumura skororo wayu, maka mohuanoi kismain wayu, maka pura año surya wayu, he maka manya wa ain. Spushwa da ain hara eka yamunkatu, na irina wayu kanaska yaruta inain. Shayaruta ka yatuman kwai pawane wayu no para mareiwa. Shia sama pas chike hetia. O unos Jesus namana ni kirahain kana yalehe a la Genezaret he. Sulu umintu makat kalu tu pueblo kalu irua Tiro o la Casidón. He chaya ni quiero takala kasulu umin wanemichi. Ni ok takala kasachiki sutuhain hatin wayu nao. O taisasa na chika no hurain surya wayu nun tapachaya sa akamoy. E kalaka wanehier que pia su chaya ash has putchi griego. Sirofenicia he wachia. Kaleru so yoruha chonto wayukot. Jesutu ha panao Jesus na nuntuin. Anto se shiana naimis na sasapanyo kainamora tu na chontin kaspushwa sain. Chire no huitirin hatin yoruha kasuria tus chonkot. Nomakala ka Jesus mointo hietkat. Emira hana parahanas chon wane wayu. No sanaim rega sapon le deshkin hatkat mointet karuir. Somakala ka no moin. Shimun ekira huikale ayata pahaya ne alumu hanchi etkai to hutus kasau heneme saina ekashikan Nomakala ka Jesus sumoy tamus para bia anak hamre kapre here pipiarum anait padup chonkat sau hed makat tamun ahoy tait padyoruha katsuri So una karakaho to hiet kachpiaru mo isnay eins pura tus chonkat suru sura sanay anay panshia. No horik patoyoruha kat sanay. Hiasas chike hetia no una karaka Jesus suru hetu makat kalu ko tu pueblo katiro. Arata shinia suru puna tu pueblo kat Sidón pura nonto inhachiemo into parakat Galilea. Hecha aya o uno shinia emo into makanaria Decapolis. Nuntin na kalakananay mi Jesus wane wayo machesay. Kapures namoy asya hawa. Nachonta kalakanawayo antit si kananamoy Jesus si renitay na hapon nanay spura anay hechinia nutuma.
Nahatta karaka Jesus chiwayuka isa kahe tuwayuka leirua. Ni ta karaka nehepira suru unuche chiwayuka. Neheta karaka sa unehepira sanay no shure rin sanay niye chiwayuka. Ni raka karaka Jesus ipana may namoy marewa sanay sasana leinay. Numa karaka namoy chiwayuka. Efata. Utata matapche. Marutia. Hewana may samatia apat hiya he analesia na shahaya. Otamashia Jesus nichia ha karaka na wayuka na surya na waraka hain sa chikitene rakat. Mayan he achia ha no inayan surya ashhawa. Yotoy mushis chiki. Skaponoy may na intene rakat. Anashatas may spushwa tenay raka Jesus. Chie kay machen kache shinutuma. Chie kay manuli kanoy shintuma. Mushina yasna yotoy na may sainkaima. Marcos capítulo mequisat. Srutka karakawane wayuro watta sali nanaime Jesus. Hesau nohori ekuru namana. Nune hakarakaho Jesus na nikirhain kala nanaime snai namoy namoy. Tamuri hamurtu watta kat salin wayu skapunin rinkai ketakat nau snain tamai naya. He hala hai patanemiakat. Tachek inspirero nekin hanai namachik. Mereka tahu telenayas ne oktingham, esis pela nawari hening wapuru, skei na aka wayu ekai watta hehaten. Nama karakana nikira hinkana. Nohot kasai yaya, harehe kwarin hatkai, wapura tu ekurus kahatka, watuma tu watta katsaring wayu. Herapang ekad humana. Nama karaka Jesus. Akarat chisne pang ekad yaya. Nama karakani ipahe. Nuluwata karaka Jesus tuwatta ka salin wayus na isay kalain hatay malu. Napa karaka ho Jesus tu akarat siskat pang sanay naping analu numoy marewa sao. Nasyana ha karaka ho siyas pulanotto na hoy hatay na nikirahin ka naskat wayo kalairwa. Hatuha nama anapalit chang ne hime asiho siya. Naping analu numoy marewa sao tu hime kalia. Sanay na siya na siyas pulanotta na hoy hati na nikirahin ka na skatuwayo kalirwa. Kushi na yan apushwaleya he emirashi sanay he. He stiki he okot chaho na suto na putala ka na tuma na nikirahin ka na. Maaka akarat shikatoy. Hana maaka pienchi miru toroyo sa akatuwayo kalirwa spushwa. Sanay mayawa hoy na hiyeyo ora ka na tepichi hana ka na. Heketta pashkin tuwayo kalirwa numa karaka Jesus namoy. Anashi ho nule hipiaro moy. He Jesus o to shinia namana nikirahin kana suruwane anua sanay o una emen wanemma kanalias dalmanuta. Nanta karaka na fariseo kana nanaime Jesus pulanasaki rayain hachinia. Shiren wetiren waneput chikasalahan hat kanamoy natuma. Nachunta ya inamoy na iring hatino para wanekasa kay anasya tay natuhaka pulero amarewa numoywa. Tiya to sahat kan kuway pasanay na hunalay niya amarewa. Tumakala ka naman sanay sa sanalay nay. Aisha ha wayu na ha maupunaya. Hamus tay re kahitong wanekasa anasya ta santahkara prero amarewa numoywa. Tiyat sahat katakuway pasanay na hunalay day amarewa. Shima in the damakat humoy, no horer tain rin tuchunta katamoy. Siya sa chike hetia, nung una karaka na ulia sanay no toy no chikwa sulu to anuwakat sanay o una wane may sa atato parakat. O tanekirahin ka na Jesus, so toy panay holo sanay maluhay na yapang. Wane siya ne ehat ka na maanaya sulu to anuwakat. No chiya hata lakaraka na ya sanay maanamoy. Haria hiya suri to oro hiya katpang nama anhehet kana fariseo kana ora kat nama anhehet ka Herodes. Nama hira karakas tomato nama kal Jesus. Siya kasa numuis kamotu ingwain tu pangkat. Heska he na tuhain sao Jesus tuna asha ha hira kalachiki mushini ya namoy. Hamushi hasha hiraka stik sanay nohoring pang humana. Nohor taha hiya watingao to tekit he karanay hiya. Nohoriyo taha hiruhuin hai hamaru uruntu ta irakat paras nain tekiring wayus katupangkat. Hai taina koun hiya. Nohori shi hiya ering.
haitaina kachein nohori shihiapin soto hain wanasma tekirin harai mir wayus kat harais kat pang herakat toy desputarakat nama kalaka namoy korobiamoy nama kalaka he soto hain wanasma tekirin piench mir wayus kat akarat shiskat pang herakat toy desputarakat akarat shis nama kalaka nohori taha hiawatin auto tekir he karanai hia nama kalaka Jesus namoy antes Jesus namana nikirahain kana sulumo en tu pueblo kanaria kat Betsaida sontira kalaka wane wayoirwa wane wayo mausai nanai misnes chonto inamoy shire ni tai na hapo nanai spura anai hachinia na tuma na hatta kalaka Jesus chi mausai ke skana hapo anoipa suria tu pueblo kat Siasas chiki he ni tai no was nai no uchi mausai kai sama ni tai na hapo nanai Nisaki rakalakania. Kasabira kawaira. Eira kawai mashichi wayu kai. Chida e wayu ma kasai unu ekai wararimu. Nama kalaka namoy Jesus. Ni ta kalaka Jesus na hapo na chikwa sanay na uchi wayu kai. Ko uchi pahoro uchi mausay po kai. Eira kawai mashini yasanay hayain spushwa na purerwa. Nama kalaka Jesus namoy. Anashpo no de piero mis na nohorin kuhain hatin horo chiki asuru pueblo ka Betsaida. No una kalaka horo Jesus namana nikirahain kana. Emo en tu pueblo ka leiruachaya srutu makat suut pa Cesarea de Filipo. Hewapuru. No makalaka Jesus namoy. Haray de sashin do wayu kariro. Nasokta kalaka ni ipahe. Niata Juan chiawok tisahikei, musuaneiro. Niata Elias es makat. Niata na uruk na naniki mahana kamareiwa pala samaiwa, es makat ne. Hamahiakana, haray dayaha. Namakalaka namoy, nosokta kalaka ho Pedro namoy. Pia Cristo kaya, chinane karakai mareiwa, spura otera wayu. Ni kainchi ho Jesus na nikirahain kana sanay namoy. No kuhain da chik samay wayus na intayan Cristo chinone karakai mareiwa. No takalaka Jesus na ikirahana nikirahain kana. Chik spushwa te ainet kana kama pena sanay namoy. Chekunchi marei ke esprero murien hachima intayakai. Chishpayakai wayu. Ayok tunesh tayanatuma na ragra ayoshi kana nao na judío kana. Ora kanatuma na ragra ayoshi kana na kahe na sacerdote judío kana. Ora kanatuma na karlok tamahana kana. Oktinech aindaya natuma. Eso apuninka ischik hedia. Aso irene aindaya. Hayashi pahota na naik kana moy. Nohori panonohori achik na uria. Nahatta na kalaka Jesus natuma Pedro mamoya ka aterras pula na chia ay hachinia. Nohono na ha kalaka Jesus noria Pedro sanay nira kay namoy na nikirahain kana. Na chia ha kalaka Pedro sanay namoy. Nunuy kimach pia Satanas. Kok tane pia dauria. Tirhakat pay prero he hatane. Nohot shende ni na harakat pala chimarei ke da prero. Nena kakalakat wattakat saling wayu ora kana nikirahain kana nanay may sanay namoy. Chiwayu ekay tamawe anak hamre kan nohore nai rinte necheka kanne numuiwa. Shana karu mereka nai lewane pitenchekan mareiwan prero. Sama nohorin morin shema oktin nai sao no ismatanoiki. Cheka inioktin daya. Skanai mahirawen kuay pasuri okta. Amoro iheren kuay paspushwa. Ota chiwaye kay napahirain kuay pa. Sporania tain chindamay snayakahata chiki. Mayashe oktune chingain sanain hedia. Ayatech oten indatu. Mahaka chiye kay niokta indayaska washirenia. Amuro iher tin kuay pagats pushwa. Skanohorin. Sunta indanuwashirenkat pura suterenia. Hemauria, shima isnainkain harain wayus pushwa, esnain shioktin mareiwa. Aruha sasokchikai, tare hechkai oktayakai, chishpayakai wayu, chahe hechidashikai mareiwa. Warature tumakat, skain hanaina apie, nemanehe hanakana mareiwa, tama.
Eche que no hori hama hachindaya numuin ma uria. Che que hapunis katanaik no hori chama hachindamuña so kaikati. Marcos capítulo mekietsat. Ayat shia asha hain Jesus namay na nikira hinkana. Shimin de damakat humuin. Ana ayahut kohia ya kana ma uria. No hori na kana okten sprapna hirin nutin marei wasnain aru atawa. Snain parasha taimainia. Hema pa ay piro kais chiki hetia. Nena ha karaka Jesus apunan shina nikira hinkana. Pedro, Jacobo ouraka Juan. Spulano una hanay numa namuiwa emoin wanim uchi. He chamoin chaya eira na hasuno kuay pa Jesus no para. Horotta karaka may no shen sanay alana aleña sanay kasuy may maakasain kururu kayanay may sishihaya. Evena moshiya no para wane piyamashi wayus na inasha hay numa Jesus. Nia Elia ouraka Moisés. Nanonay kimahana kanamareiwa para sumaiwa. Numa karakaho Pedro numoy Jesus. Kira hikare. Anas mainska werrei painte kasaratakan wo para. Anas mareka wakuma hare aponi isuluma. Wane pupura, wane pura Moisés, he wane pura Elia. Mashina moy Jesus. Sanay noholin tuhain sao tunumahat kats kasain ko imainay sa tumatun nerakat. Wana sumana asya hain Pedro. Ebe talamoso wane siruma na naimoy. Sosokta kala wane putchi sa akaheta sirumakat. Ani jita chongkai, aishkai tapura. Humata sumoy nunuitku. Eira ka moshi ya honaya sanay noholi na pain nerina piyamashi nunuitki mahana kanamareiwa. Niara Jesus numoy wane raka. He wana sumana shakatan sao he to uchikat. Ni kainchi Jesus na punanshi kana nikirahan sanay numoy namoy. No kuhin chikta sahireit pakat. Wanere ya kuhin ta soy rapain. Chikyok tindaya. Chishpaya kaywayo. No amar holo tunulu atay pakanain Jesus na ya. O tasaki rahi rashi na ya so opona hamaru ulintunumakal Jesus na so soy rahi hatintay makat. Nasaki rakalakaniya. Hamushi nakuhaka nakaralok tamahan kan chik Elias na niyan haching anting parahan pureru achi Kristo. Nane karaka imareiwa. Nasokta karaka Jesus namoy. Shima isnainian Elias ante imparahan amprero a Cristo snain anoktas kuay poyus pra kapura in hachinianain. Otahoru tasakirin para hia. Hamus shishahna ka para da chik dayakai chishpaya kay wayu. Snai muria in hachindaya smatayokta istama wayu. Tamushi para hia. Antich pa Elias. He errishi wayumuy na wayu kana numuy. Magadasmakat da siya hushkan chikpar. Nanta pananaymi na waneiruwa nekirahin kana. Neringwa ne wayu karalok tamahana kana sanay na uruha hiray nama pasanay sanay wat tasaling wayu. Talata karkamay sain tu wayu karirwas pushwaya shirapa Jesus. He awata shinaya nanaymay sanayasaka. Kasahuruha hiraka chiku nama. Numakaraka Jesus namoy na nikirahin kana. Nosokta karaka wane wayu sa akahetu wayu kalirwasanay ma. Ekira hikare. Anita chonta sahun mun. Manu isay nias tuma wane yoruhan re ruko. Marias may nain wana saman. Nukchichihan sanay nuhutu puy morus tuma. Como konshnan kuru. Ahora que pishana sanay sama ichay may nias tuma. Tachunta yan henamoy na pikirahin kana. Shire na yure intu yoruha ka nuria. Isas na chiki. Namakaraka Jesus sumointo wayu kalirwas pushwa. Hiya kana manaw huye kana tanay. Yerli kana wayu muintamuin. Watta irsma ta tapahin hiya shire huno hen tanay. Ho he na hurauret ka hains na yanouha. Namakaraka namoy. Chera jirapchonka. Namakaraka namoy na shichi hintay kay. Na unira karaka hintay kinanay mi Jesus. Siasa shiraiwa ya Jesus te aluhakat. Ok chichi hawai moshichi hintay kaistuma. Ora kayalapan ni amaru. Apara si hashi he komoko inshiniastuma. Namakaraka Jesus namoy na shichi hintay kay. Herairas karias na ngey no nainte. Namakaraka chinashikay. O uiwa hachi amoy niastuma. Ahutu wais niastuma souski. He shiroku win. Shire su te nai. Tachuntin para moy.
mereka paingkare kaling hawaya. Kaling hawaya. Nama karaka Jesus namoy. Amuskai bunai kedamai. Mereka paingkare makaraka. Cheka no hainai mareiwa not kasai sanchik. Nama karaka namoy Jesus. Ano hachpataya penai. Anak hap kaling haredaya. Spurakat sin danora penai wanepi. Siasa ni rapa Jesus tuat tagat saling wayo arut kai nanai mai. Na ya ha karaka sain ti oruha kat. Surya tu sain rekan kac hintai kai senai mah. Joruhawa, piamanai karatuma wayu, piamache karatuma wayu. Puita nuria hintai kai. Noh bita impianto apchuko. Suhuita karaka ti oruha kat senai suwatai. Ok cicaha sha tas main hintai kai stama suhuita. Ok tu chpania. Semakara kawaima tu erahus kali ruas kamunya kania na kuwai pawane kay oktoi. Napa kala ka Jesus na hapu chihintoy kay spuran na shawale erinias ka naich panholo. Siya sa chike ni kero rin Jesus ruwane michi. Narut ka kala ka nanikirahain ka nananay may namoy was na nasaki rinia. Hamus nohot ka waong tingwayuro inti oruha ka nuria. Namakala ka namoy. Ottayeru heka imunya katata hoittirit pakanuri chehintike. Nohore hoittimre kan nohore huchunti numi mareiwa smahama. Namakala ka Jesus namoy. O unos Jesus nama nanikirahain kanayalahe ala sulupuna tumakat Galilea. Nohot sunacheka inspure wasatuhain wayo na usanay chainia. Skanamoy wahe sanay kirahan nanikirahain kana. Namakala ka namoy. Tayakay chispaya kay wayo. Apne matai cheki daya sahapuro mai wane wayoirua. Oktinne chain daya natuma. Heso apunin ka ischik hedia. Osoirne ene chain daya. O tanekirahain kana. Nohot sunayawa ten auto namaka namoy. He imoloho shine naya sema nasakirin yasunay. Antes Jesus namana nikirahain kana sulumo into pueblo kat Capernaum. Henekero lopa suru muito michkat namakala kanamoy. Kasahuru karing suru do puko. O tananekira hinkana koktushi nayas kashimoy na uruha wapuru so pana harali mio hachi na akas na luwatawa. Makala kala ka Jesus na none kay nanay moy na poroka na piyamay nikira hin sinay namoy namoy. Chiwayo eka inchekin ragra wen sa akawayo. Achekish moy hachi akawane achep chies na huhuwas moy wayo. Nena hakala ka Jesus wane hinti nanay moy pasanay nanay nanikirahain kana. Napa kala kaniya na tunalo umoy sanay ma namoy nanikirahain kana. Chiwayo ekay kamane ismoy wane wayo sa ununo hindanay. Maka kamane intayanumoy hintay kay chi. Kamane esnyadamoy nya wanasama. Hesao kamane inyadamoy. Kamane esnyanumoy chikahunara kay dayaya. Namakala ka Juan. Ikira hoy kare. Eshweren wane wayu ayu hashoru hasule ruhe wayu. Skapula shinya na huntuma. Waule era kala kania suria skanohori guama hachinya. Hura pane. Namakala ka Jesus. Chieka ina rin wane kasanas. Tenteh grasprero mareyu anumoyua. Skapula shinya na hundatuma. Nohore hermohui nunui que damai mapena. Eka nohori wa unui wa push. Tamushi barahia. Cheka kamane humi sunain hehiai tapushin. Taya Cristo kayanuria. Ma cansura herene win husin. Shima isnai nuara hne chintu marei waskahedia. Namakala ka Jesus namoy. Namakala ka Jesus namoy na nikirahain kana. Mureka kain ararestuma wayu wane anohash. Ma kahiakana. Anash mureka nuhutin naleche wayu ka shirako inda parakat. Sanain kanut panai hachinia wane ipamyo. Prawatain hachinia shinarum. Hari abia surya kain haraska hedga sabai rakatska pahap. Anas ne shiare amoro ulimpuria wanesia pahap. Sanain kerole inuma namai mareiwa. Surya kerole huin. Ades muy smata piamaskat pahap. Chae muy hechire pohutne sa akama indo octus carirwa. Ahora cachamun chaya. Murieron en Wayus para que caspushwa. Skamatuhin octa de hokoma cariro, senankat. Hematuhin ayoka hawa de skikat.
Hari abia suria kain harhas ka het ka sapa irakat epnare su unu rimpia te puikat. Anas hene shiare amoro urimpuria wanesia pui. Snaim kero la inama na mai mareiva. Suria kero la huin ades mai smata piamas kat pui. Cha mai hachire putrin sa kama indo octus karirwa. Muriero en wayu cha yaspra kaikas pushwa. Skamatuhin octatu hokoma karirwa. Sunainkat. He matuhin ayok hawa deskikat. He haria biasuria kain haraska het kasapiraskat. Anas hane shiare amoro urimpuria wanesia pou. Snaim kero la inuma na mai mareiva. Suria kero la huin ades mai smata piamaskat pou. Chaemui hachire pohutrin sa kama intu octus karirwa. Murier main wayu chayas para kaikas pushwa. Skamatuhin octatu hokoma karirwa sunainkat. He matuhin ayoko hawa deskikat. Tamushi para here. Makana inga sara eke ikchi haushin. Akaya wayus pushwa. Aner squai pamarika. Shirre muria parahana. Anas main chikat sprechchi hawa. Otamarika mehere no horer kasain sama ismain wayu. Akaha hiakana. Murika kamaner hirare hia. Akarin hirahena Surya mahun hirawa. Marco capítulo polo. O unos Jesús chahe sulu mintumakal Judea. Heyala o unos shiwane maisatatus chikal Jordán. Sunta kalakawatta sali wayu nanaimai henikiraha inaya. Makanikiraha po inpala wayu. Narutka kalakawaneiro wayu fariseo nanaimai Jesús. Spulanasaki raya hachinia shiren wetirin waneput chikasala hanahat kanumoy natuma sunaima. Anas mereka nularen wayu se wane wayu. Nosokta kalaka Jesús namoy. Kasanuru atakanay hiya Moisés. Namakalaka namoy. Nashi Moisés. Mereka nchekre wane wayu spurero nuran surietan wayu sekat. Kettas nes kanapin wane kararokta. Sapiri spura nuran hetenshia. Chike napo intikararokta kasumoy. Espura nuhutan shianumana he. Nosokta kalaka Jesús namoy. Musuhat numakat Moisés namoy nahutu shinokana. Sao henayok tintencheka chimareike inasprero. O tapara sumaiwa nkumahaiwa ya mareiwa chiwayukai. Nukumahin wayu toro ora kawayu hier. Sao hetia anash nuhuit tere chiwayukai nuria chinshikai Jesuria tenikat. Para kawayu seinia es para que pienha chinismata no wayu sekat. Sao sanira ipenkwai pasuma. Waneina pa wayu naya. Nohorin pa katata awain. Tamushi para hier. Sani rapa nkwai pa wane wayu toro. Sma wane hier. Nto mareiwa. Nohot sana insplaskata hirana instuma wayu. Hiesas chike he nikero rin Jesús suru wane michi. Nasaki reinia na nikirahin kana so oponatu. Nasokta kalakanamoy. Chieka inura insuria no wayuse. Mureka ka wayuse rini enchukwa. Kain harash surya te parahat ka no wayuse. He kasara haner numuin numak haismate heket ka no wayuse. Aka hawane hiero ya. Eka isu urai. Nuria su wayuse. Mureka ka wayuse reshias chukwa. Kain haras. He kasara haner sumuin sumak hainumachi hekechka isu wayuse. He so wane kai. Anti na so wane te pichirwa na naima Jesús pula ni itanya hatina hapo na awirwa. O tan nikirahin kana ne rapatia na chia ha kalakatu wayu kalirwa. Nyasa Jesús ni rapatia hashichish namoy sanay namoy. Ketchi yena te pichka nantay wa danaymoy. Maka nakuay pa na te pichka na sanay nohoring kain intauria. Muy hatia nakuay pa damoy na ekerote kana chere nuruwa tay mareiwa. Tamushi para hiya. Chiwayu eka inohori muña kanay na tepichka na sanay nanaw haindanay. Muchi anohori ekeroten ere nuruwa taimareiwa. Napa kalaka na tepichka na natunalu umoy sanay ni itay na hapunaw. He sanay no chonte na moy maleiwas para niya toy hatoy na anasya na moy. Siya sa anunaray wayane Jesús mamoy yakatira. Nuwata kalakawane wayo na naimay sanay nasapanya kay niya na morato. Sanay namoy.
Kira hoikare, piana miakai. Kasatai rinhat kaspura eña cintaya numa mareiwa wanepia. Asok tashi Jesus. Hamushpia anamia kai makaragdamuin. Waneshia mareiwa nian anamia. Ashim tuha ya au tunuru atakaranai mareiwa makad maya. Noho putuin sain wayu. Noho puma hains ma wayu nohot kat puwayu sem. Ota nohoi kai puwayu sem. Noh puruwahin skorro wayu. Noh pkuhin arawas chikwane wayu. Noh pikerin wayu. Kohutin haptuma pui hepshi mustabutchka. Numa karaka Jesus nomoin. Kira hoikare. Tai rata hutsa etia se pushwale te pichi iwa yataya. Haitake maut panaya. Numa karaka nomoin Jesus. Nira karaka Jesus nomoin. Skanamoria ni ananyaka. Numa karaka nomoin. Cheuhairi wanegasa irin hatka. Anak hapuit kere tupkorlo kat pushwa. Spura psura hin hatin de seria kat sumi wayu ekai mohuin. Keira ker munshia ipna muncha mareiwa kai. Hepai rapatia are hechpiep chukwa tanaimi pradama impia. Hechuayu ka istoma het noma kar Jesus nomoin. O uno shinamana hesnai mohuin mai nais ka washira imainia. Eira ka shoro Jesus namoin nanikira hin kana sanai ma namoin. Kapures maekero tos muy wayu washir chaya emi renlu atai mareiwa. He nanikira hin kana patats mai nais toma noma kar namoin. O tamashia Jesus Moshinia no chikwa. Tawara yuwa. Chiwoyo eka yatara da ismata no washirinkat. Kapure herma inumuin ekeroto chaya emire nuru atai mareiwa. Mapure satspurero eskerotin wane kameyo. Souru upna wane utia. Suriare yaskerotin wane wayu washir chaya ere nuru atai mareiwa. Patats mainai na nikira hin kana stomata no makar Jesus. Isas hamatan chiknu tain chingwane wayu. Namahira karaka. Eira kasho Jesus namoin snaima namoin. Tekasa isakas chik wayu. No hots kapure inumuin mareiwa. Musho Pedro namoin Jesus. Waputin ispushwa tekasa ehat kadwama anaspura yain hanai wayamma. Nosok takaraka Jesus. Shima into tamakat humuin. Chivoye kain putin pia, nuarayu, nshi, ni, nchoni, hena apain se shiare, sa ununo haintanai, hespura kuha dachik, arana are heria ta apunet ka numuin, maka porotu ashki, suri de gasa, mputakat. Akawe rehuin hiakana, apner humuin mich, huarayu, hi, huchoni, he ha apain se irua. Mayai he muria hana hias toma wayu sa ohe te hunourakat he na hianoa mareiwa wanepia sa ushira na haushin hain tamushi para hia haitaina mohutina no hashikan stoma wayu mauria ekerore na pahanaya numana mai mareiwa so wanekai aka hasana mano huin sarikana Haitayashi he kohutin istoma wayu ma upnaya no horena kasahana inumui mareiwa so kaikatia. O unesha horo Jesus Jerusalem inamana nikira hinkana o urakasma wane wayu irua. Napure irua shinia. Ayo has nai nayakanas kamasuta hoin Jesus nai o una Jerusalem. No une hakaraka Jesus na nikira hinkana nanaimoi. Na poroka na piamai na moiwa. Sura na kuhai hatin chikwa na moi, chikta ai na hat kanaka. Moshinia na moi. O unahan horu wa Jerusalem. Hetaya kai chishpai ke wayu. Apne matai cheki daya. Na hapuro mai naragra yoshikana. Na akahena sacerdote judíekan. Ora kana kararok tamahanaka. Anashnu tin rain. Sekain hararin mainia. Mena na da chik sanay napo indaya na hapuro mo na hentile kana. Henairua neme rain parechitaya sanay nehete na tao suma nayate chindaya he chik hedia noktire chaindaya. Otanuna chapunin kaikais chik hedia asoira hertain. He Jacobo uraka Juan na nachoni kana Zebedeo
Arut ka shinaya horo no naimi Jesus naima namoy. Kira hikale. Anas paire wa moin tu wachunte kat pumuy. Nasakira ka Jesus naya. Kasakay re khain dai re humuy. Nasauk ka namoy. Wache ka inspire ru puikale rein waya patau. Chaeng hachire puru atang. Wane pikia ruhe ora ka wane pipe ruhe. Namakara ka horo Jesus namoy. No hot sutu ha ud chuntakan. Hun ter hasa ya hlatti rein temuria teretkan. Ya pen hasa ya yaspura hutin ningai magadayake. Onter. Namakara ka namoy Jesus. Namakara ka Jesus namoy. Shima isnai hirin hattay muria magadayake. Hesnai hutin hanai magadayake. Otta no hoi shraurain dayaspura. Taikare rin hanai hiya tekia ruhe. Ora ka tepe ruhe. Napura hatuna kamuy hanakantia. Siasa na poroshi kana nikirahai. Natuha pasao to na chuntakat. Aschahash na muy Jacobo he Juan susala he tia. Nena hakaraka Jesus na pushwa na nikirahai kana nanaimay sinay namoy namoy. Naragra shi kana nao na gentile kana. Naru atay na ya pehewa. Otahukway pahia kana. No hots muy hati. Chue ke ragra wen haka. Achek shuhu nchihmui hupushwa. Aka hachue kay nchek insprerwa. Mio wen haka. Achek shnia nchihuhu nchihmui hupushwa. Magadaya kay chishpaya kay wayu. No hoish antashin dayaspura. Shiatay ting wayu damuin. Aru hasaspura dayatay chisumuin wayu. Hespura tashin ting wayu waima. Surya sain harasanay hiok ting dayasao. Non tapana ka Jesus namana nikirhain kanasru tu pueblo kanaria kal Jericó. He no hoita pasuru he suma wayo watta salin. Ye hachi hoyoten wane wayo mausai sotpa tu opukot na holihara. Bartimeo nanaria no chon Timeo. Siasa na tuha pasao sanay niyan Jesus nasare he wait kayalatin. O tushi sanay awata. Jesusu nuling kay David. Maria hataya. Siasa waima wayu. Kases pikisa. Musa namoy. O tania kay masataho sa isnay awata. Nuling kay David. Maria hataya. Nasyawala ka Jesus sanay namoy sumoy tuwayo kalairwa. Hun hedamay niya. Noone hakalaka chima usay kay sinay ma. Tala tapang. Pishawala. Nune himpia Jesus. Naputa pa na din siya para hanakat sanay na siya wala inanay may Jesus. Namakala ka Jesus namoy. Kasapchek kadain rin muy. Señor kale, anas mereka kaule taya. Namakala ka chima usay kay namoy Jesus. Asok to si Jesus. Coach pabiholo sa punaura. Ko umashiha niya. Hes chikihetia o uno sinama Jesus. Marcos capítulo polo anemoy. Generura pa Jesus namana nikirhain kanasanayme Jerusalén. Anto shinaya suut pa tu pueblo ka Betpahe, ora ka Betania. Pehe sanayin tubutay kanulia kat Olivos. Nohota kala ka piyama shina nikirhain kananapurerwa. Sanay namoy namoy. Una samoy inta sa pueblo ko. Hikero la basurumoy. Hirech kapuin wanepulikchon. Sarer. Hisiwa tertumpukas para ahatainya tanaimun yamun. Hemrika hamun hisiwa takatumpukat. Sumuri wayu humun. Jauhash namun chisenyot ke henantira mate chiyamun chukka. Mena hiasumun. Na una karakananikirahin kanasanay na pura wanepuliku chan kapuin sulutu. Upukot sauru wanemichi. Hewana semana siwate na pochipulik chonkay. Namuna karakanatama wane wayurwa shawashawatshi. Hamuy hatusiwa takatun pekat. Nasok takarakanamay skatanamakat para Jesus namoy. Anak kaha. Namuna karaka. Nahat takarakachipulik chankay emoy Jesus. Naita karakatunashain para ka na uchipulik chankay. Heno to karaka Jesus now. Away alaya masasashain para tuwayo kaliro wattakat sali na purerwa suru upna tuwapukat. Ora kawaneirwa ashot toshi alana tuna suru he uyuhas pura na itay hatin siya na pura
he ponai hachiren ratun nai ring tus per nei yatin hotun moi he tu ayu kaliro wattagat sali na pure rohe ola kana chiro he Jesus namaya namakalaka emetot snai nasakun. Aleluya. Wawahan chimareu ke iskan hote wamonchi antakai wanaimai anatare shamanchi me chakania nanchi watush ke David snai aruatawa. Aleluya. Wawahan mai marewa. Henikera pa Jesus sulu mo Jerusalén o uno shinia sulu mo into awahre kat marewa nira ka kalakasmo in kasas pushwa ya sulu o taskamot soin kai nuna kalakacha sulu mo into pueblo ka Betania namana ni kirahankana na poroshi kana piammo siya sama pa watta mal sanay nuno Jesus namana ni kirahankana sulu he Betania okta kalakania hamo wapuru Irapawane wunu kapanas kanaria se higuera. Narut ka kalakasanay may natuhay wasao malika kachongli. Henanta pasanayin to wunu ukot machong kalakasya no pura. Rakanes pana. No hoyoria anta inskalias pura kachongwa. Nama kalakasamoyin to wunu ukot. Muir hamata me kuhuin do chonko. Mashinia no para na nikirahankana. Siya sa chike henante Jesus Jerusalem ni kerot kalakasuru mo into awahre kad maleiwa. Esa na pula wane wayu oika si ruwasanay soy kwento murut o tin na hat kalay na mo'y maleiwa. He na ayala hushi kana nuhut tira kalakanaya anoy pamo. Nuhun na hakalakaneme sa na awana huli kana ner o lakanay na sa na oikali kana wuchi Thomas. He no rin tuwayo kalirwa. Surya suru hain to skorot ka suru upuna spati sa tawahre kad maleiwa. Nama kalakasamoy. Tinunay ke mareiwa asyahush kat para sumaiwa musmaya. Tetepiakat na chuntien tinatapushka na damoy. Sainkin he makas pushwa. Mush. O tahiakana sa unohorin rotuin hukway pasnain huitkoin temurutkat musakasain shpia karwaran no hutuma tempiakat. O tanalaura yo shi kana na akahena sacerdote judío kana ora kana karlo tamahana kana na papaschikte na irik pakal Jesus yala surut awahrekat na shaha hira kalakas chiki kasai na irin haten spola na uktirin nai o takapoles namais kamoli na ya nemas kaponoi sain tuwattagat salin wayo oshkahas kana chiro tanikira kalanai he aipa o unas Jesus namana ni kirahin kana anoy pa Surya Jerusalén. Siya sama pa watta sanay nuunoy Jesus namana ni kirahin kana. Nerapuna kalakatuno igera kat nurih kala amoy Jesus para. Ahuraha sa tuno kat pushwa surula na hereya. O tamoshia Pedro. Soto sanay tunumakat para Jesus samoy tuno kat. Numakalaka namoy Jesus. Kirahay kare, piraka. Ahuro hay patubuno, purahakad namoy. Nosok takalaka Jesus namoy. Anak ha hunaw rin nanchi mariwake. Shimay may dadamakat humoy. Mure ka humatar les moy wane uch. Plata ya he ya shiroko may daparak. O no her sma hunoik, mure ka hunaw resma no horing wain mahuing hain. Tamoshi par here. Wanas mahuchunto inumoy mareiwa. Mureka huno resnay na inring hatin de huchuntakat. Shimoy snay na inrer. He wanas mahasha inumachi mareiwa kay. Anas motole hain de sain harakat wayu ekay kain harain huri. Mureka motole hain de sain harakat. Aratin ner hain harahuri ayanto achushikay mareiwa. Otamrika no horde motoin hain de sain harakat. No horeri aratin ni hain hara hurian to mareiwa. Ale hushi Jesus namana ni kirahin kana Jerusalem. He wanas mana warali hain ya suluto awahre kad mareiwa. Arut ka shinanay minan laura yo shikana na akahena sacerdote judío kana. Oula kana karlok tamahana kana. Oula kana laura shikana na una judío kana sanay namoy namoy. Harak kawan ko bias pada puhui tiri anoi pa mentu ayo aikat kaliro. Harai kaina haraka bias pada pain ring shia. Nosok takalaka Jesus naik pahe. Tasakirin para hiaya. Mereka hesok teledamin
takeher hoin hararing ektain da yaspura tahoy tirin hatin anoy pamain to wayu oy kat kariru harakeina haraka huan snai awok tisaha shina hara wayu nyata pamareiwa heke hadamoin nasha hira karakana moiwa mereka nia mareiwa amore hamakara nohori ka hono hana noiki mechinya wa moi ora ka mohoshi spora wayo wa moi hanai skana noiki ma chinya mareiwa sahin tu wayo koriru mohoshi her na moi mahira shinaya nuhuna Jesus nasok takara ka ho no moi Jesus no shwata hararin ke ina halai namakara ka ho Jesus na moi nohor haspura takehin hoin hararin ke ina haraindaya Marcos capítulo poro piammoy. Otto Jesus ne kiraha tu wayu kaleirua. Skaskuay patakasa en nakat sainkaima moshinia. Etara shwane wayu kama ana shwane ma. Nkura hakarakashi apuna hatu bunu kachonkat uwa suru. Heya suru tu na apainsekat nkuma hakarakawanishi spura choura hies chontun puna hinkat. Spura wino inhatenshia. Otan como hingwane tu rojo spre rahia sao te na painsekat. Sao no na chingwat tamoy nai mahira karakawane wayu irotun puna hinkat. Heketta paskaya da tiekat spre sut pahane. Nuhutin wane nchepchia na nai mina ai mahiri kana sanai mana moy. Anaka huru atale tamoy spush chonde tatia hukot chaharakat. Te tamoy hatkat hutuma sao tokororo inshia. Otachi nchepchege atang nashnatoma nai mahari kana smana she himaini ahun hana she sman nohorin kasai na hapuit painatuma otachi ka painseske stickhe dia nhutagara khawanen chepchia ya ni rakachiwane ayahna ta hochi natuma ya snai she wain ki natum erri mai wayumoi na ya numuin e holu chika painseske nhutin wane ya Octana taran chichi na tumaya nai maharikana. Maresi espushwari daru ataush kariru. Ese kai shewa inatuma. Ese kai noctin sain. Iraya yewane wayuka ya puta inamana chika apanseshkai. Ni a chinchonkai. Chaishka impura. Nahutin hani na chiro na nahuta kanapala na nai mai nai maharikan sanai numuin. Ni echka hutka chita chonkai natuma. Numakaraka. Naya nai mahrika na raiwa e chinchonka in panapa asha hirashi naya ise chichapne chika yaminta pankat ho yo taiwa nai spura wayai hani makatin apurashi mushi naya nayura karakhoni anoi pamai henokta karakanai tasakirin parhia kaser nai rchika painsesh kai nakanai mahrika na chima isnai nre he chinspura no tin hatin sain he nai mahire rentena paiseka wayuna atat soto hainde ashahna kat para suru dan chikma hat kan mareiwa teipa ayoktana kan natomana kumahri kana michi ekerra hait pasnaya nai manshespura akumahia michi cheita kai teipakat ni amareiwa hepatats mai wenska werinde nai rakat makat ottamoshia na laura yoshi judío kana na papatana kuhit pakal Jesus Nayawa ta aulus na nayay moya kanay na ay mahuli kana erli kana wayumoy. Sulu utuno kuhaj pakala chiki Jesus. Eskahe tia ke ireso mainay na taure Jesus. O tanohosh na taure iskamori na yasema tu wayu kamara in kalamoy na noiki Jesus. No una kalakane enuria. Shia sama patia na hutuna kalakananay mo Jesus wani fariseo kana Ora kawane nomahana kana Herodes chisiraura shikaima. Pernasaki raya chinia shire nuwe tirin wane putchi kasara hanai hat kanai henia natuma. Henanta pananai mo Jesus namakala kanomoy. Ekira hoikare. Watu hao chipias na shimo into makat. Sna ekira haton roa takara nai mareiwa. Esnai matu hain piega chekara taruso utko ayu. Wasaki ria mun chipias nai wane kasa. Anashi sain moy Wawara retener no moy hat kase esar choyot ko chaya Roma sna ruwa to sa makat no hotta pa nai Otta Mashia Jesus skaniawa tensau sna nai ren kasa mohos no moy no makala kana moy Hiya piyama kano puna
Hamos jura que tain skaputchi, shire susarain chinda yutuma. Chera tamay wanener kachuer, awara hia puka namunchi seragdash kaima terraiwashia. Nasaha karakatanet kanamoy, nasakira karakanaya Jesús. Harakaya kwakatasanankat, harakanuria mahachkashian. Nama karakanamoy. Shianiakwa, ahora kananuria César tesanankat. Nama karakanamoy. Nosokta karaka Jesús. Tamushi para hia. Anakamrika hainre donuru ataka anain César, o tahainre intendonuru ataka anain Mariwaya. Pono karaka mainain nayakana tenosoktia kara Jesús. Sunta karakwane wayoirwa judío canarias saduceo, nonaime Jesús pura sasaki rayan hechinia. No jorer oso irawa año sachiqueje octa mosato shikira hapo kara anain te wayo kara irwa. Nama karakaho nomoy Jesús. Ekira hoikare. Musenanoi que Moisés wa moi suru tashahona katpara. Mureka oktore wane wayo sumamachoinia. Anash mureka nisarle chi numuria kai chikumoy spura kachoin tintihiet kantoma. Musa. Eta shi hakarat chi wayo pawala washi. Kawayo si chapaya kai suma oktoinia machoin wa yasamointu nuwayo sekat. Ni sarata ka chi numuria kai sumointu hietkat. Oktata shachiya. No hoiwa ya kachoin sumointu hietkat. Eisa taha hoaneya nchikumoy. Mataha kana kuai panapushwa na karat chi kana wara yuwa. Oktoshi na sanay machoin tu hietkat na toma. He owo panasuwayo sekana na pushwa oktos mapashia na chirwa he. Suayose shi na pushwa na karat shi kana kataiwa ya so. Wasakire amun chopia so punatia. So to kaikaso so rain hatet ko usain wayo pahin. Harare chika wayo sikatu wayo oktamakat. Nosokta karaka Jesús namoy. Nohot siyawa tin sao da shahushka zulutan chikmahat kan mareiwa. He nohot sutu hainau mareiwa sanain prasha taimainia. No horera soira wa años chiki okta humakarakane. Skahetia no hot slotointo hunouhakat. Su soira pasain wayus chiki okta no horer pa wayu sewain. Skamenai akanayasain nakuai pana apie kana chakana numana mareiwa. Smama wayu seinaya. Hiamanoura sari kana sanain su soira tinsain wayu. Soto hainte inshaha karachik para Moisés sopna de numakat chimareike numuin pasana inhesnain suarra tuunu hotuskat. Tayaka inumarewas kay Abraham, numarewas kay Isaac, numarewas kay Jacob, mush. Tamushi para hiya. Chimarewa kay nohoishi sumarewas en wayo octus. Sumarewas kay katin so. Shima isnain nohoring lotuinte hunouhakat. Antes wane wayo karalok tama hachisinay apaha nanoy kinawayo auruha shi kananuma Jesús. Sa uniyawa tin sa usnay anay maintanosok tiya kal Jesús nasaki raya kalakaniya. Harad dalana aleka sanay anay sa kahes pushwa tenuru atakat nanay waya Moises. Nasok takalaka Jesús namoy. Te alana aleka sanay anay usmaya. Hapa hiya kana Israel kana tu. Chihuamare iwase aruatakai ni anumu iwasanai mareiwain. Anash aire ni apupura wanepia skaspushwa bain. Anash hirure pain mareiwa wanepia. Hes wane yara na area si amaisanai anain musmaya. Anas aire pupura wayus pushwa ma karimpia pupura hira. Nohot sen eka yara na area imaisanai anain suriate saka hes pushwa donuru atakaranai waya Moisés. Namakarakachi wayo kay namoy Jesús. Kira hoikare. Shi mainte pumoit pakat senain. Chihuamare iwa senia nomo iwa senai mare iwain senain pumoin. Heshi mainte punoi kikat senai niain hachin arin wapula chimare iwa kaiskas pushwa wain. Hesenain huluhuin wain mare iwa wanepia. Heshi mainte pumakat senai arin hatin wapula wayus pushwa maka arin waya wapula hira. Alana ale sia mainteirwa, suri ale ya wapu imurut namoi mareiwa, tioktunakat ain watuma. Natu hachpa o Jesús chiwayo kay sinay lotoy nonoy, namakaraka namoy.
Ya pashpias para putins na yanouha danain para kerorin chingemi renurua taimareiwa. Es chique hetia. Mot suwayo shema asakira Jesús na wanekasa. Wana asmani kira Jesús ru patia tu awahre kamareiwa. Nasakira kalakana wayo akot chaha kana nanaimoi. Nashi na karolok tamahanaka. Chi Cristo kayanuria no uri waurane David. Hamus namakadia. Sotohain noike David. Tenumakat para. Ntama chinain kaimareiwa sanaima. Mushchi marei kei numun chita seño tsikai. Kohut shata shpiedatuma. Puikara purua taiwa de quiero he. So wanekai tayamure te punu karirua. Spura marain hatin shairua pupura. Ta seño tsikai numure he David numun Cristo. Hamakwai parinchinuri wa uraka nenia. Shia satu wattagat sali wayo. Tarat samain sain setuma nanaiki. Mapush Jesús na ekiraha. Haria hia suria ashatta na kuai pana kararok tamahanakana. Waraite kana main chaya metkarlo panasnain kashain na yakururu anas. Shire na sakne istoma wayu. Jesuru te kirahrekat. Hesnai wane miira. Hoyoroshi naya na kanaragra yukana. Spura kohutto hanai na yastoma wayu. O teiket shi wayu eke okten su wayuse. Shire na pawen skororo. Es chique kamashi na esnai na chunta ya inumai mareiwa su para wayu shire kohute na yastuma. Arana are heria mainsenai susara ina yantuma reiwa sarin hetia. Naikaraka Jesús ya la pejesna en tu cojón ejitana kar alu toner. Asora hono hat kanamai mareiwa. Ni rakaraka to wayu kare ruasnai ejita sonnet sesuru. Ni ring wayu waima eka inehite waima ner ya suru uskawashin no inaya. Santa kalaka wane wayu murias okta awayu set. Shihita kalaka piyama soner kachuera cheine. Nena hakalaka Jesús na nikira hinkana nanaimi sinaima namoin. Tamushi para hia. Arana aresia mainumai mareiwa tu shihita kat tu wayu okta wayu set kat. Suri are tu shihita kat tu wayu korirus pushwa. Na washinu kana nehita in disputara kanannets. Aru asashiakat mayai hemuria imai. Shihita in spushwa de sunnets semana hatkat. Marcos capítulo poro apunoimoi. Shesan hoita pa Jesús suru het awahre kan mareiwa. Wana asma na ya noipa namakaraka wane chinikirahin kainamoi. Ekirahin kare. Pirka sumuinta wahure kamareiwa. Anasha das manshia. Hemio mainti pakariro akuma hoshka kashia. Namakaraka Jesús namoi. Ponus mai hainda wahrekat. Spushwadraipahirakat. Ho muimaya. Ahuttiner shamoro muinsanai susora hunerin so wena wanekai. Shasananta pasanaima tu gotai kanaria ka olivos kayatahe kasuria tu wahrekat. Wana asma hoyotin Jesús chaya. Arut kash Pedro, Jacobo, Juan Oulaka Andrés namoiwa nanaima ispura nasaki reinia. Oharer suhutti nakata wahre kan mareiwa. Kasashia waset ka wamo ispura watahan hatin sao sanai sulurin iskaria. Pulishkeran hatin ispushwa te pukakat wamoin. Namakaraka Jesús namoi. Anter wayu waimas naima. Taya ya Cristo kai. Mena. Pulashi na yantuma mareiwa nashi. Haria hia suria no hara na araina ya wayukana. Makasuno heren wayu waimananain. Haitain hia. Apo inchika sachiga sainka imakas pushwa. No hainko nya istuma. Haitak heti airwa. No hot sushen shiawa sensnai. Suntait pendekai. Sahara hain hatko kasakas pushwa. Alato inha tiene. Kasaeka y muña katu spura prasuntin kaikatia. Atkahira her wayu sain kaimakas pushwa. Murier mainsain wayus tumaham, hesto mayuri sain kaima. Heakutka vertumakat sain kaima. Hespushwa de muria shiret ka wayus pura pranatewet indaekai. Mera kasutta sarin ho usmoin hieyu. Haria hia skahutagri ne na inspira apna eki namai naragra ayukana.
Heskahiahi nena insuru te kirreka te judío kaliro. Sarin he hunou haintanai, ashaware nena hia, namurato mo inasiragra shika namma, ora ka namurato naru atashi kan sawayu, para husok tahana inamin sao to hunourak. He wanas mahishaware ne namurato, hikuhain hatachik namun. Spurapna santa intakai, saharahain hat kokasaka spushua, akuhane ratachik dayakai, Choterike sumai wayo sainkin makas pushwa. Eso buena te kai hitan net kau spura hishawale enni namurato naragra shikana no hishapatanya sao te husoktin hat karakana mun. Apner humin so main kai katia te putchi humin hat kanamun. Ota te putchi husoktin hat karaka no horer hreru he hatin. Apner she humin ntumachinain kai mareiwa. Hesquai pain hat karwayu so kaikatia apne rekis prokta natamana suwarayu kana henutamachi shishikai he na voy ekai ne niña muistumana chon sma noktin niñai natuma agrira her sain wayus pushwa hunain sarin he hunou haindanai ottahia mereka hicecere hain so unna tumuria hirakat ayate na hiyote nindatuma Hirer shawatan ya suruta wahre kat mareiwa te kasakashuras nurer hin hatkat anain he mareiwa ta wahre kat ta shahna karachik paran tuma Daniel chinunoi kimachkai mareiwa hiasha hera kana ta shahakat anakha hiawa tresao heso buena kaikatia na wayu ke pia kana surutu makat Judea anakha marikana ruata resa kamintu uchkat por nanu horan hananjaya Chivoyo hoyo toka ishemio shetan piakat so kaikatia no hinkerlo impagremen spurankot choin koror otta chivoyo eke nyatain suru niu hase anakha no hoire nure himpiaromen spurawana hawan shen aisha mer tuwayo eke iporin he eke stura yurin aschon so kaikatia skakapre he reima insprerwa awatawa uchunta no mareiwa Spura no horintin sratinte huyapu. So buena kaikatia arana arehe realmente muria shiret kadwayu surya te shirakat wayu para sumaiwa schik heskum huninte makat. Hesuria te shirakat wayu mauria. No horer wane muria eka imunya kasaintia mapena. Mereka no horer hesawara inte muria kat ahara hawer wayu spushwastuma. Akat sanaware erinshia mareiwa Nau hena ane kushkanantuma. Heso buena kaikatia mureka humunure hiraka icha Cristo chinone karakai marei wachaya. He hiraka anini yaya. Mureka humunure no hono ismadia. Heso buena kaikariruatia ewe tech wayu ekai taya Cristo ka numechin he ekai Taya wane nunai kimachka mareiwa numechin arayo ne nayairua purashi hena naya senai na inre integasa eka imuya kasa intentuhakat aprero mareiwa numuiwa shire nanouhune yanaistuma wayus pushwa haitashi nohori anouhune yanain natuma nanune karakana mareiwa takuhi humuis chikitu alatetka nohori wa yasirate spra yapain hanain hiaspura So buena kaikatia chikhe de muriakat epiu sha hech chikaikai he oyokuhu hech chikashikai he hunua her to holotskari ro ipuna alana hawer spushwa de gasachakat ipuna he shirech taya wayu taya kai chishpaya kai wayu snayanta sagat sirumakat anashater mainte dantiakat Skadante chinsnain purashin hesnain eiktau shinto mareivas pura aru watawa wananuma. Ya hutune na apie numa hena kana mareiva spura nakot chohon tendo wayu anekush karirontuma sainkin hemakat pushware. Soto hain squai patuunu igera munakat. Wanas mayotte inspana tuunu ukot hitu haulus nain selere inspira seitin iwa. Akaya hirapena tatakuhit pakachik humuin. Hitu hawe raus nain selere imentakari esperanta. Shimai main tamakat humuin.
Araterete, spurapna shirin okta tuwayu ekad mauruya. Tasoy rianchi he horu, sunay wanegasa. Mayainhe, sahat terente kasakat chaya ipna oraka yamoru, so buena wanekai. Te putchi te kirha pu karanain hiya, ayater spurakai kaspushwa. No hot sustuhanya wayu houharer insiratin te takuhit pagachik humuin. Haitak hena api echakana ipna no hot natuhanyao. Niane chitashika y mareiwa atuhaga sao numuiwa. Heskahetia, anakamarika hain tapura dayakai, chihuseño tsekai. Skatare hinchinta chuka hunaimi so buena wanekai, matuha kara utuma. Mena kahiasain nchepcheiro wanewayu naima hirintun kororokan chikiru. Eitana shina yaspuratu ayatawakat wanewa inakwa. Eshwane eitana ispura einhatainai souru tu michikat sumairo nere hinchi ke pieshkai. Heskahetia anakamarika hain tapura dayakai chike pieshkai. Skanohori hutu hanyao murikatare hechireka apuaikat susero prai Maria hewata chomar shiare antara mechitaya anas hain wane pia sumairo hata poinda surya danta hain haus nai atunka tu tamuit pakat humuin spurhat voyus pushwaya mata hain tapura. Marcos capítulo poro pienchimoy. Cheuhas piama kaine spura suttoin de Pascua kat. Tamiras purahat kasotin san wayu judío wanasma no hoitin ni nanatushino kanasuru he Egipto. Mira kat siete kana pu kalanain tupang makasat kasorohia. He na laura shi kana na kahena sacerdote judío kana ora kana karlok tamahana kana. Asha hirashi nayas chikitena irinhat kana ka Jesus. Anak ha watagrele niya suhuna wayo separa waktirin hatin nai. O tana semoleka wain letias chike getain te mirakan surya sachi halain nari wo mintu wayu kolirua. Antes Jesús ro tu pueblo canaria Betania ni pialo men wane wayu Simón anaria. Chayush kai para stuma aha tata. He wanas manikan Jesús. Srutka kalakananai men wane hier alu haso wane pachichon akuma hoshis kaipa canaria su alabastro. Kalushi wane perfume kohut sumai susot takalakata shirausekat spela shiotoin haten shiasao niki o tawanei roekashi kananuma ne rapato sa irkat hietkat mohushi senamoi senai nasha hahirai maya hamusa muraha katu perfume kat kohut pahamai shia tu suhut ko musuka sain shiatan tuane wayu so wane huya anasehe murekasik kenere spuras karin he wayu eka murian. Nama hira karaka sanain na chia haishia. Nama karaka Jesus namoin. Hura surya hiyo hindi hietkat. Anashatas main desain ragataka. Na wayu muriakana na huma wanepia. Para hisura hin hanay namoin. O tatayaka spura chirho daya yawa huma. Skahete shia tindamoin tohut sprapna tohoitun. Tamoshi para hiya. Sain kaima pena reskuhne rinda chik daya kai chiotere kai hayer chik de hietka spora sotin tin sain wayu to sain rak otamashia Judas Iscariote na pushina poroshi kana piamai alua taoshkana nuna kala kana naimi na laura shikana na kahena sacerdote judío kana spora apa niki Jesús hena laura shikana talata kala kamainai setema tenamakal Judas namoin. Wawara he chipia mereka pekali rewayas na tagra Jesus. Moshi no muy. No takara ka Judas nai achahawa skuai papa niki Jesus. He snain to mirakat Pascua kanaria te kana po kalanain to pang makasat kasolohia. Anto sohoro to kaikat oktana kalaunai wane annet chang spulai kana. Nasakira kala kana nakira hinkana. Halas chekin spure ruwekan hatin te Pascua kat. Wekera hai washia pura. Namakara kanamoy Jesus. Nohota kala ka Jesus piyama shini kira hinkana. Sanay ma namoy. Huna yarama insulum en tu pueblo kat.
Ehe chipura wane wayu aru shamuchi sama win. Hunan chiro chi wayu ke. He muy rinkero rin. Meni he numun chimpia hachike. Alu watash nunik chekira he ke ispura wasaki rin sanay hararin te pau. Ni kain ting alu te Pascua ka namana inkira hinkan. Ni ater humuin wane pau miyo sao he estia michkat. Karu skororo. Anaka hiketa hari te pakka wapura. O una moshiha ho naya suru mo tu pueblo kat. Ayat siete na ke hakala chike Jesus namoy. Ne kera hakala katupak kat spurak ne kuin hatin te Pascua kat yala suru. Hiasa ho aipa. Non takala ka Jesus namana ni kera hain kana na poroshi kana piamay emo into michkat. He wanasma naikalain sanaye kawa. Nomakala ka Jesus namoy. Shimen de damakat humuin hiye kashi kana dama holu. Apne chekita yentuma wane hakahe. Mahokala kamay na nakira hain kana stumatu nomakat Jesus namoy. Kasatale se noholin tayanchi. Namakala ka namoy wane waire nakua. Nosokta kala ka Jesus namoy. Ji apu inchkay deki niech wane shiha akahia kana poroshe kana piamoy. Chachoretit kay te pangkat shirok to shiraka sara wana dama. Shima isnain to ting ne chingain. Ma kata shahna kat para ta chiktaya kay chishpaya kay wayu. O ta chiapo inchkay deki aru ureka hamainia. Anashe noholin kare hemelinia. Wana asmane kay napa kala ka Jesus wane pang sanay napin analu numoy malay wasao. Insyale ta kala ka shipa walin siya namoy na nikirahin kana. Sanay namoy namoy. Hapa hikay wa de pangkat. Magadapin holu humuin de pangkat. Mechia da esnay apa hirain teki hao hiakana. Napa kalakaho Jesus waneita kalu usuwino sanay napin analu numoy malay wasao. Napa kalakashia namoy na nikirahin kana. Spura nasin siya na pushwa wane wa inakuwa. Numakalaka namoy. Asush kat Musakaskoy patatasha amura inhat kat spurinkera hinhat tenchimareyu kay debut cheheket pansat hut kariantuma. Tamushi para hiya. He horu ya he ya no horech tayasintu tachukwa. Wane re ya tasin so wena wane kai. Cha yanuma na munchimareyu kay chaere nuruatan. Hiasas chik henei rahen wane hayechi na wahakal akamarewa o uno shina yalehe. Sao muito butai kanuria ka olivos. Henanta pasanay muito butai ka nomakala ka Jesus namoy na nikirahin kana. O unen yehupushwa daman he. Sanay heputa inday damoywa. Maga de sumakat para de shahana kat sulutu. Nchikamahat kat marewa makat. Tokte chan jannet pukay. Jesuara kahawet karakatu na annet se karirwa. Otashesas chik Jesusoy rapatay. Chik heokta. O unech ta heprero a Galilea man. O tamoshia Pedro. Noma karakahon nomoy Jesus. Mayashi he na pute chimbia na waneirwa. No ireha tapute chimbia muiwa. Noma karaka Jesus nomoy. Shima inda damakan man. Spra pananyarahin wane karina bianto so aikad. Apunin tu esta ya bunu horin a chiksna impirahin daya. Noma karakaho Pedro ni pahe. Ay take okta chinda emma. No irehas para data han chimbao. He mayamo suho na naikina waneiru aya nikirahin kana. Nikerot kalaka Jesus namana nikirahin kana spumoy wane una apu kanalia suhet samani. Noma kalaka Jesus namoy. Anak kamarika hikarare yaya sumairo dash hain mamareiwa. Nena ha kalaka Pedro o uraka Jacobo he Juan splanomai. Nukta kalaka Jesus sanay mohoy mainay. Sanay numoy namoy. Sprero saindain to mohu karain spurain muria te redka. Anak kamarika yari hi asmae hain. Nakatala kalakho Jesus no uria mamoy katosa. Sanay no wachiray malu. Sanay no chunto inamoy chimarewa kay shire nakate intumuria kat nuria. Tat marewa murekap chekkare. Anas he pure ritouria tumuria te redkar holu. Akatsa nori shiay timpai rin ta cheka kanne tamoiwa. Shapai rin hat katup cheka tapurero. Shiasa chik he na shahay numa marewa
no shawara kalaka sanay na rut kay nanay may na punoy si kananikirahan ere na tong kahat tayo na pura. Numakalaka Jesus na mo'y Pedro. Tungka tatash pia Simon. Hamushi hiya nohori ka hunting hain wanada ma motsoyo kay hene. Anak hamuri ka ere hain spura huchunti no mareiwa. Surya nura kahin hain Satanas. Mayan he keire hain de da checker prero. Isas hchik. Nakatala kalakho Jesus no chikwa na uria. Spura nasha hain no chikwa no ma mareiwa. No chuntin to numakat para no moy. He nire hapa no chikwa aya nanay moy na nikirahan kana. Atong kushina ya no pura maaka para. Skasutong ke may nai. He na chihira panaya. Isa kalaka na chika sokta no moy. Nakatala kalakho Jesus no uria no chikwa. Spura nash hain no mamarewa. Mahaaka no no ikipara. Apuno intuay cho asha hain no mamarewa. Skatuh. He nire hapa no nai moy na nikirahan kana. Numakalaka na moy. Hamushi hiya hutunka haka mai. Hamushi hiya nohorika hain wanadama. Antoy patakari dayakai chishpaya kay wayo. Kulatapunin chingeki. Sahapuro may wayo kain harat. Tama hangmara hoya waunaywa. Alut chapin chikideki. Wanaswa nasha hain Jesus namana nikirahan kana. Anta Mashiach Judas chinapushkay na poroka na piyamoy. He anta patos nama Judas wane wayoirwa waimas mawuno o uraka chaharuta sa hapuru. Ahutu shinaya na tumana laura shi kana na akahe na sacerdote judío kana. O uraka na karalok tamahana kana. O uraka na laura yoshi kana na una judío kana. He Judas chiapo inhachkay niki Jesus. Moshi para wapuru. Sumointo watakat salin wayu. Si wayu tachura kay awalapa ni atang na chika hutum. Narut ka kalakahoro Judas nanay moy Jesus nanay namoy. Ekirahoy kareanita yantuy. Numakalaka namoy sanay na chuloy nuwalapa. Narut ka si hasehona wayu ka na nanay moy Jesus nanay na tauloy niya. O tawanin ikirahan kay Jesus napakalakata na chaharot sekat. Nuwata kalaka no omoy guane ne chep chia chira urashkai. Na purer wana sacerdote judío kana. Spera no shota hachinia. No chotole kalaka to no chekat. No makalaka Jesus namoy na anta kana nanay mo. Karwaraya daya hair hunta kalaka tanay misma wunu ora kachaharu ta hapuru. Spera tagring chindai. Hamush no hoy ka hutta therindaya para cha yasuruta wahre kan mareiwa. Ere tekir hapon hu para. Otam 7 aratus sprashkerahin tendenunay kat chimarei kay tachik akihana kat para natumana nunay kimahana. He holo na nikirahin kana nalwata kalaka namana he sana naputin niya namoy wanapula na wayu kana. Natagla kalaka wane himay o unapu kay nachiro a Jesus. O taysa siya na hapuro he sana naputin tanana lakat sana o una masyenyo namana he. Na tagla kana Jesus na uniri niya yalahe ni pialo min Caifás. Chilaurash ke na puler wana sacerdote judío kana. Ere hutkatina laura yoshi kana na akahe na sacerdote judío kana. Na laura yoshi kana na una judío kana. Oura kana karalok tamahana kana. O tamashia Pedro nanana hakala kana chirwa kaya taruhe. Nanta kalaka sa urumay napatias chilaurash kay. Ni kerot kalaka surumay. Naikala kalaka sa akad suwaria sekat ta awahre kamarewa sanang aturaha. He ya Paulo suru ni pia Caifás. Eshi hut katina laura shi kana na akahe na sacerdote judío kana. Ora kana pushwa na waneiro laura yo judío suru kana te kanaria ka Sanedrin. Skanokten mainay Jesus. Nachaha chiki wayos pura na kuhain hatin sa alay na chiki Jesus. Mayan he sonten wayo way mananay mis na kuharawa no pana Jesus. No hot sunanten anay kasay noktirin hati anay he nais kan noholi wanawa inter namakan chiki Jesus. Musananay ke waneiro asanay na kuhaya na chiki. Nashin chira nunti nuhutirin tu awahre kamarewa te akumahana kat palas tuma wayu smantame rinhetin wane
suara taso apunin kaisa. Tuwane nohoret kat skuma here wayusa. Otta nohot suwana wahirain tanamakat. Otta mashia chila urash kaina purer wana sacerdote kana. Mashawara karakahoro pasana inanaina la urayu kana na pushwa sana inasaki rin Jesus. Hamunya toho punay kashi pahetra namaka nala wayo kanap chiki. Otta mashia Jesus koktu shine nuria. Ayata karakania sanay asakira. Tasakirin para pia. Si munya sas nain pian Kristoin. Nane kara kay marewa. Si munya sas nain pian chi nchong kay marewa. Nosokta karaka Jesus. Si may snain dayan magatumak. Tamushi para hi pushwa. So bueno wane kay hirech taya. Chishpaya kay wayo sanin hoyoto indayin kiaru he marewa. Chiplash kay maim sa kohuto indayan tuma. He hirech taya sanay tanto imoru munche numan he mareiwa sakat sirumaka. O tamashia chilaurash ke na pulero na sacerdote kana nasakri ha karakata na shenkat tomat hashie kat sanay namoy na laurayo judío kana na pushwa. Erut kat chmain wayumoy sukasanay kunamoy mareiwa. Noholit pache uhain wayo wamoy akuhin hat kan chiki. Hapuit pananay kasnay wanaway niya na mamalay wanashin. Kasana ka sa pula ay nanka. Nasokta karaka namoy. Anaka haso tinarayin. He horo waneiro na aka. Hena karaka no uta he Jesus. Nako ay hoy no kots ka kururu. Sumana she tinia sanay namoy namoy. Merekapiare che Cristo na ne karaka mareiwa. Shonta na so harani ashe timbiak. Namakalaka namoy sanay neme erain parainia. Naya sana susururat sekanata wahurekat ngayataya namoshinia. Wanas mayan Jesus surut ni pia chila urashkai. Chashi Pedro hoyotoy anoy pa surutu patiakat. Surut ka kalakawane mahayot nanaimoy. Tunuchet chikat chila urashkai na purerwa na sacerdote kana. Shira ka kalakanamoy wanas ma naturaharoy. Samakalaka namoy. Piaya sawane numapu kay Jesus chinasarehe wik. Otta Pedro nunuhuraha kalaka sanay namoy sumoy. No isterahan chimakay tamoy. No hotatahao tupash haka chik. Numakalaka sumoy sanay nasunuray emoy to sokot patia. Ako tole raha mushiha wane kalina. Hirapanias chikuatu achep chiekat. Sumakalaka namoy na wayu hanaka na suru tu patiakat. Alusa chia numapu Jesus. Nataha kalaka Pedro ni chikwa. Siya sama pa yaulir surut ka kalaka wane wayu irwa kana suru tu patiakat nanay mi Pedro sanay namoy namoy. Pia esa wane numapu kay chira wayu kay. Ska Galilea he walimpia wana numa. Namakalaka Pedro namoy. Takahan tachikwa hamoy. No para mareiwa sanay nohorin derahan chira wayo kay. Ako tole raha mashiha wane kalina na chikwa. Sotokala kanain Pedro tunumakal Jesus para namoy. Sprapna ni arahin wane kalina biantua soaikad. Apunin tuech taya punuhurhin achik sanay pirahin da. Nohoy ta kalaka Pedro yala he yala sanay mohoy mainay sanay ni yala hashanay. Marcos capítulo poro hararimoy. Siya sama pa hayupa. Out kahashi na chikwa na laurashi kana na akahe na sacerdote judío kana. Na laurayoshi kana na una judío kana. Na karalok tamahana kana ora kana pushwa na waneirwa laurayo judío sulu kana te kanalia kat Sanedrin. Na shaha hirain sa chikita na irin hat kat spula na uktirin hatinay Jesus. No unit kalaka Jesus na inkapoy niya na tumananay may Pilato. Si Roma heway kay sila ulash kay tumaka Judea so kay Katia. Pia echarua tash kay saway judío. Namakalaka Pilato nomoy. Namakalaka Jesus ni ipahe. Siya ya di maka. Nakahakalaka na laulashi kana na akahe na sacerdote judío kana nomoy Pilato. Sanay na irin Jesus wany makasamo hoso na ahoy. Numakalaka Pilato nomoy Jesus.
Pai rin wayu makasama husu. Na shin nara wayu kana. Hamush no hoika pusok tun shi pahe tu namaka. Otta Mashiach Jesús. Koktu shine nuria. Tanata kalakananchi selaurashke mas kahetia. Wanepia suunna waita Pascuakat. Natuhansh na judío kana. Tashi walin hachin wane puresa shinatuma chiselaurashke ma. Chinaneke kaina wayu kana spratashi. He wanas matia. Eshi wane wayu kanaliashi Barrabás. Puresa shinia namana na pushkana. Na uktushi kana sain wayus na ashuta sa tuselaurakat ma. Santa kalakaho to wattaka salin wayu nanay may Pilatos pula chuntas purerwa na iring hatointe na irapukan namoy. Ucheka inspirerwa niyan chintahutin horo chi aruatash kay sa wayu judío. Numakalaka Pilatos somoy. Anas namoy Pilato molekatashi re Jesús. Skanatuhay na unaraurashi kana na akahena sacerdote judío kana. Sanay na po shin Jesús kahene na ururay nanay. O tanalaurashi kana na kahena sacerdote judío kana na hutin wane wayurwa sa kama into wattakat salin wayu spura na shukahan hatin siyas pura chunto inamoy Pilato niyay hachintashin Barrabás. Nusakira kalaka Pilato na ya. Kasta ronyat kahon nuka chiaruatash kaisa wayu judío humakay. Sosokta kalaka to wayu kalirwas pushwa namoy. Puchutira sa kurusan! Numakalaka Pilato sumoy. Amush takacha rereñechka mia kasa nay haraka. O tamoshiya na wayu kanairwa. Masuta husali sumane kisa. Puchutira sa kurusan! Namakalaka namoy na chikwa sanay emetulo imay na noiki. O Pilatos kana chekin inspirero talata insain to wayu kalirwa nuka. Nuhotira kalaka ho Barrabás na naimoy. Napakalakaho Jesús sumointo nusurrat sekalirwas pula na yahan hachinia. Hes pula na kacherin hachinia sanain kurusas pula ukta. Nunin na kalaka Jesús tomato nusurrat sekalirwa Pilato suluminto laura apiakat. Sena hana kalaka tuaneirwa sururat kalirwas pula shirahoin hatin nukuwa Jesús. Sa atakalaka wane ashenyo anasono nai. Episia maakasain na shen wane aluwatai sa umma. Pula shime errain palainia. Chita kalaka wane kot sekem sesasa uniki. Kot tusu tusururat kalirwas naima. Bien charutas que sa wayu judío. Sunaima numoy sunay shime errain palainia. Shiyaha kalakania kohuya tuwan ralo panaska wane wararatchon. Sasapanyok kaya kalaka numola tu sunay na wahayainia. Shiyasas chikehe shime errain palainia. Sakate tashenyo anaskat sa atakat pala nanay. Sa atin tinashen ka nanay chukwa. Spula suni rin hachinia yala he yala. Spula sukache rin hachinia spula ukta. Wanas manunin ni Jesús na tuma na surulat kana. Emay hache na kache na hachin na tuma. Anto si Jerusalem wane wayu sirene heway. Kanalia si Simón. Chinashikay Alejandro o Rufo. No taon na kalakaho no atuma na surulat kana sapura nuruhain hatin tuwuno. Akachen na hachikay anay Jesús. No unira kalaka Jesús eme wane butay kanalia sa Golgota. Ikiyukat malutia. He chamoy chaya. Napo na surulat kana namoy Jesús wane vino kaakas mira pura na soy hatin. O taniyok tin siya. Nayasa na sururat kana sa chikehe na kacherin Jesús sanayin to kurusakat na syanta na hira kalakasaw to na syenkat. Pura na tuhain hatin sao harali makatin haching apuras pushit to na syenkat waneway na kuwa. Akachen na si Jesús maakayamoy kaikat. Eso asyahanin to kasarahanakat anay henia sanay wanetapura. Akachen na sa ipuna sanayin to kurusa kanay kanya. Musumaya. Anichi aluwatash kaisa wayu judío. He nama Jesús. Akachen na si piyama si wayu karwaranno. Oktunoy hanakana ay wana numa. Akachen na si wane ni kialuhe. O uraka wane ni peruhe. Heska hetia. Shikerahan to asyahunakat para na chiki Jesús sanay ma.
Nia ayawane kain haraya sa shin wayu. Tuayo kay salati noon na Jesus. Raka sinamoy samamohoy sanay kinamoy maya. Haisha habia. Pohote rin hatawagre kamaraiwa sumaptame rin tinshias chico aso puni kaisan. Hamaka nohot kapshakatin sa awetra kurusa kataspula noholin chok timbia. Akata ayananay kinalaurashi kana na kahena sacerdote judío kana hena karalok tamahana kana sanay neme erain palainia. Namahira kalaka. Vamos a no hay que notar, hira no me llama que notar pongo yo nashi. Ni a Cristo, chiaru atash que sao tu yo Israel que le ro nahi. Mure que enshaka tel holo sao hetra cruz ka no he no no nai. O tamashia na oktahana kana wana nama Jesus, mashia kana yasanai mohoi na naiki na moi. Hiasa ama akakaleo, epio shaha sumakat pushwa. Awasa hale si ama akalika. Hiasa liu kapakaikat. Nuwata karaka Jesus na emetro inanaike sanay namoy. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hetu malu. Tamare iwase. Hamush pia puta kata itamaiwa. Musuh. He sapa pananoy ki Jesus wane wayo irwashawashawat sanatpa musushia. Nun han Elias chinanoy ki mahachkay mareiwa. Awata moshia wane wayo sanay asaha wane mawoy. Ochoro tin sa shiroko wane asu shi hashus shi irusu wane lumia. Spura shi tanay hatay sanay ni mata Jesus. Nomakala kachiwayukay. Anaka hamurika wata pahire. Watu hai wasao. Marika nun techreria. Spura nshakatirin hechinia. No wata kalaka emetul Jesus no chikwa no moy mareiwa. Okta kalakania chikehe. Jesuruto awahre kan mareiwa wana maisuma okto in Jesus. Asukoy has pasama in panasna in tukururu. So uruhuna katupau shina ruskat. Hechiselaurash kay sururat. Shawataka inamura tu Jesus. Napapanikise Jesus. Henirapania sanay okta no makalaka. Himunyalamay sanay niyan chinchong kay mareiwa. He wana sama yan Jesus sanay tukurusakat. Hesu wane hiyeyo waima sanay ananaha ama akatera. Nayana antashi kana nama Jesus Jerusalem. Na ay mahapu kana niyan nama na nikirahin kana pala wana asma waray tapo inaya Galilea puna. He na akana hiyeyo kana. Esa María Magdalena, Oura ka María Tanikal Jacobo, Chemurie kay he José, Oura ka Salomé, Oura ka Waneirwa Waima antos kalirwa noma Jesus Jerusalem. He takay okta kalaw Jesus, siya takay silakaha kalaw shikoin tawayo kalirwa, spura takay siya merain hat kalaw. Hachiwane wayo kanalia si José. Chaheway Arimatea. No uruko na laurashi suluho na kanatakanulia kat Sanedrin. Kay kohuto inatuma. Atapa hushiniya nakalia malewas puralu atawa. He motso pakai o unama atushiniya main Pilato sunay noholi molui spurachuntan muriashi spuranitan hachinia sulu wobira. Niya sa Pilato skan noholi niyawa tinao Jesus sunay oktochpain. Nasakiring wane selaula si sururat so oponatia. Siya sana tuha pasao sana oktoch pan Jesus. Na apo inumoy Jose spura na siya katirang haching mulia si sa uhe kurusakat. He Jose ni kerahat hulia wane kurut kanalia selinoy. Na siya katira kalaka mulia si sanay no koolo inia skato kurut kot. Hatuha wane wobira ako mahiro si para na tama Jose suru wane ipa moleo spura na pushi. Aku mahu shito si rose kat skawane ipa moleo. Ni ita kala kamulia shi sulu tu wobirakat. Sanay nasuro into wobirakat skato ipakat. Nasu sutuma Maria Magdalena o la ka Maria tanikal Jose hachire ni itanay mulia shi. Marcos capítulo poro ay pirwamoy.
He suasa hapa aikat. Stike he te kai nemera ka una judío kana. O unusa María Magdalena. O uraka María. Tunika Jacobo. O uraka Salomé. Emo intubo virakat. Hachire ni tano in Jesús. Nalu hui wane wunu hemeta hut. Ayala hush para na tumas pura. Neitan hatenshia na umoriashi. Asha ha hirashi naya wapuru snaima. Haraiche akatnihet kawamintu shiroshkat so uruhetu overaka. Hiasa nanta pachamoy. Nanta nain resason nero shintoipa moreu. Shiroses katu ovirakat. Henekero lo pasuru mo intu ovirakat. Nerakala kawanehima ay hoyotin. Nekialu hesnain kasu mai neshain. Sainku kalakamay nai na hiyeyu kana stomata nerakat. Numakala kachihima ikai namoy. Noho hainku yain. Tataha au sanay huchahan chik Jesus chinasarehe waikai. Chiakachen nakai palas pula opta. Noho ishnia yaya. Osoy raj panain chikwa. Hurut ka humala hirahai watan chikanan ka chiranya sputin wayu. Anaka holu mereka hunure sepura hukuhain hatan chiki namoy Pedro. He namoy na waneiro nkirahan kana. Mena hiya namoy. Ounech holu niya hupurero Galilea moy. Hirech niya chaya. Makatunumakat para humoy mena hiya. Nakut kahakala kana hiyeyu kana. He ponus mainain tenerakat. Napantaha kayale he suru he tuwawirakat. Noholi siya kuhayain. Stik tenerakat samoy wayu skamori mainaya. Osoy rasonain Jesus so tu palahat kat kai sutia kat semana. Ella ta shinia samoy Maria Magdalena watta malu noholi waya shirinia wayu. Tu Maria kal anaria siata ayun nakal oria akarat sisiyoruha pala natuma Jesus. Chiki he shirin Jesus o no so Maria sene akuha no chiki namoy na wayu no mahana kana pala. Hananayas pura sene ayala halin skamohoy mai nain. Hiasa skuha panamoy sene shirich pan Jesus sene katao no hot sononoy amata sene kikat. Hes chiki he tia ella tash Jesus namoy wane piyamashi no uruku sene waray tinaya suru wapu. Mayain he waray tinias nama no hoy shinaya watin. O no shinayas chiki he nayawa tapa Jesus nai akuha no chiki namoy na napushikana. O tamashi ya nairua no horishi ono insmatu nanoikat. Hes chiki he mapa ella tash Jesus namoy nanikirahin poroka na wanemoy. Ekashi na yanupura nachia haenes kamatsi na naura hes kamano hae inaya. Skan nohori no isma nanoiki na wayu ereshi kanania. Siki Jesus soy rainai. Heshia samapa numakala ka Jesus namoy nanikirahin kana. Huna humata sanke imakas pushwa. Sprakuha dachik dayakai. Choterike samoy wayu spushwale. Chiweke no haindanain snain nuokti sahanain. Otta hech tatuma. Aru asa chieke nohori no haindanain. Kasarahane numuy nain. Chiweke no haindanain. Nain rer tatun kasaeke isains chikwayu. Tentegra prero mareiwa numuywa. Ounte chayura yoruha. He ashawas kaput chiwanehat. Murikana pare wanewui. Okta sirot. He murikansere wane evene nahia. No hore chokte istuma. He ni tapa nahapsa wayu eke yayurin. Aner. Hiasas chike he na ashahanchi señot ke Jesus namoy. No nin nakalagacha ipanamay emoy chimarewa ka isma naikala nikialo he. Nayasa na nikirahin kana. No unakalakasain ke imakats pushwa sanay akuha na chiki samoy wayu. He satuha nakalaka auk satuma wayu sanay pangsay na noiki. Skanakaring hanay natumachi señot kay spura ay rato kasa anasa natuha ka purero marewa namoywa.